Wanga fai ona awina atu le polokalame ale Aoauli ma Fofogamua ona o le langolango malosi ale Galaxy Childcare vili mai loa le o lua tasi o valutolu lua fitu lua iwa fitu e resitala aila walo. Luas fulu male familu tabutene ile se fulu male lua ile ne Aoauli le lua sulus fulima o le lima sina o February ilona vai sumulmuli o tanto olia Momona fa'intala fa'antua i le fa'afogaaga ia ma le mai mo fo'i a le paia ma le malo le tatou atunuu malo le soifua manuia ma le lagi e mama o amai o i lenei asolua o migoi fo lenei vaiaso latou umaloa nei afa le vaiaso ia ma fa'apepega kua i lava Malo atu le talaga ia te pe ona ia le tau mafutaga mai le tau na le la se i le mai fo'i stemi le ma atu le o tatou mafutai to ona Fofogamua ma le polokalame o le Aoauli ma Fofogamua so i le le July fa i le fiafiana nei o tatou au lia fo le dia so fo e fa popo i lo o tau soifua i ma le matou ola via i le alofo le tua e o ina faisi vevela o tatou i au kilani no ma wole fa fatala o le famile tala le official va ito masano le vai so asau pe tatou o lia le alofo malanga le o le tampa au lunga ala fa pela ona suiai wing all the tau o le vevela le fenga i matantou le taimilini o lo iai le masalonga a tonu o le vai so fou pe tatou o lia lo na lofa malonanga le lei o le fa pela ona iesi na suinga mali ia manatua o le tala o le tau ia o le kala foi le fu ia po le kala seki ai le va pe voi le o se tala ua matua i tamau ele mfio se sina na suia o ile ai ele se me va penga tu lai mai ia tanto tali pe ia pe tu mani ai ele vela le tanto ele dei foi vai tau le tau ma fana ia tono le to tele na o tanto o le talo ia vela ma fana ma umina la ia le dei foi vai tau le tau ma fana ia le vo sa le la ma le vela ia le vo ka ko fa pe pangale vela Bueno, y lo ala ele la por ahí me la fai. E wanga wa kulamre ko yoso. A faina bo lo wa do te mai mo ai le tutua. Ale radio Samoa to banga al fontanga ale parlamento Samoa. O lena to ala usu ile tai ona le la. O lena faia ina ile afoi. Ile tate building. Ona o lo o fanga soloia. Nga luenga foi fa le leia. O le Motivational Samoa. Ia pe ona fa i lo mai le fiafiana nafi. Ia
Atono e tasi ala mata upu le ana tahalinga ia ile to tele le manu le tudu ile tulanga fo e pe ona yai ia le fatu ina le le lafo le sa fa pe ona talia ele funga tala yo le mota le lafo fatu mai le vaenga fa upu fai ale HRPP e po ila to ia puipuia ia tatawa tangata ina ia fa pele ona fa se e tuangal e le fionga le tumo tai pa le mia le fionga le sa fa bito ia fi me Naomi Mataafa ia ai se e tuai loa isi tulanga e muli ta ia le tula fono e po le fa vai fo le tanto tudo e pe o le na ue ye lo minga yo e pe tayan ile mai tangwan tu fo ile le mata upuleng o le fa pe mai ye le tala o le sa fa ia le fa nga pa lota e pa lota lava le suya fa pule la toia ilona ia langona malona ia fina ngalo ile ungo le fa pa lota o le ua fa tu ma winai le fa wa pea ona avea le fionga to mai tai pa le mia mo tai le malo Samoa ile terminate le fionga ya FEB ma Naomi Mataafa o ana pa lota de maua tolu se fulu malfa o ilanto na tete e se fulu malelima ya o ila o le fa ilo mai o le o lo mau tatashi ia pe mau fatasi ia le vaenga fa fai le fa tu le tu Samoa o tasi e lango pea ia le fionga le tu tai pa le mi eui ua mai ona fa te ese o ia mai tu tonu o lo lato vaenga fa fai ia o le tulanga le da e pe ona ye le so se taimi ona abuda tu leo nisi fo o fidanga lo sa fa pe ona fa alia ile manta upulea ile so ia ai toi fa talo fa tuai te mama tina ma tu pa anga masani le tanto wala leo o le radio Samoa tasi liba i votolo amo au ono pa ia le tua ia lo tau fa i tano awa ia se maruia ia mi se le vole to fi mali o le tanto tu i Samoa te nane le malo se le du se ili maruia fo i tono nei tu ia po tu o mama awala vale tanto tu le mole tu singa tanto ainga nu ma e ka le sia va pe fo ile tu talo si ole dansa u dan tu fana wa onga ya onga ole di fo ya solua ya vele magwa san wa lunch ioi magwa ifa manu lu fa vai da ko yo le vela ya ga ngo fo le ma vo fo ya pe ma se sai stu le one a ka ye su ya po singa sa pasu ya o singa kale fo ya o singa sia ming e magwa ifa popunga ki poki ya onga po ile o la usai ni Oh
Sifrumali na le sunga ya sinapi longo vi le divango la wuli da wa afatonule se fuluma le lua le tautua ala radio Samoa tasi lima i votolu a mo olom fayone mai mo tu sao tau banga al fontanga al pal mene le temi le dei lunga al Facebook ale radio Samoa ya olo fa wo tu pele tatu tautua fa wo le divango la wuli ole so lua so lus fulima o le dimasino February lua fe lo lima fa tala fa tu le Wel tua ia lo sina anti a mautu malavale ma futo mai le divaingo leso. Ile tautua wha wawala radio Samoa tasi lima iwa tolu a mo. A whio e se whaia onga ia ntudu e mama. O lea ua sauni nei le malo. Whainga malo le desto tono ni sila. Ina ia wha whaingo fie mo whaia onga. O lea o le anga i mai tono ni sila. Ona apalai pe talo sanga. Mole no fo mau. I to tonu o le nei tudu o New Zealand. Ya, o le soundanga le pe o le soundo i le tumita i ministawa onga ia Honourable Erica Stanford e pe o le ia whai lo mai o New Zealand. Se tasi leo tunu o lo o fia nga i mai le tele malano no i unisio whai onga mai an tudu o mamau. Wa le me mauti noa o whai longa mai unisio university ma onga i tono New Zealand. Me se lava ia le university leo au kilani te o le city. Se tasi leo university, pito i maua lunga lona tūlanga. Pe a wha tūlanga ina university i to tonu ole lanolangi a toa. Ea, ole talala le na. I le ringvaengo lea muli whamai. I le whaai ui unga ole masina fau leo le atatuanga i jele masina mati. O whaia onga moa onga tūlanga mo mua ua iai se job offer. Ia po ua mauti noa se ofo se ngā ruenga. Mai se company ole punga fa Britania accredited company a lot of wing ole company ua mana ia malo ia fa le tula fono ele malo New Zealand ole fa pelea ona tusi tal sanga mole no fo ma e au noa malinga lue mole lua tu sanga ole no winga a fa po mai le fa mtalanga le na ona tau nuu mai lava le whaia onga lea fia whaia onga i to tono New Zealand whaia onga lea i sea onga ia po o se whaala potonga o lea e accredited o lona winga e usita ia le tūla fono ale mahalo i tono New Zealand e le tau whaatali se ia antoa le lua tau sanga ona whaanto atu si tālo sanga lea mole nofomak na ona tau nuku mai lawa tono New Zealand ma whairo mai le tau whai wi unga leo le masina fau e leo nei e leo tai au e leo le deiva yasu ai o le tūlata le whai unga o mati lea o le a whaatino inai ia lea fo i teu teunga o lea tūla fono ua sau i tua le whaamatalanga lea le tamita i minista o a onga New Zealand ona o se lamta inga ma le matanga alwenga o a onga e whaapea e ono whai titia leo whai o whaia onga i to tonu o a onga New Zealand e o antu lea whainu mera i le afe lua se lau lima se fulu sol afe lua se lau lima se fulu o le fisilila o whaia le me ua i e whaia onga eo whaia le me uanga i e whaia onga ia o le whamele tala i o nisi i la toni o lea uanga i atu inisi o antunu ma o le mafu anga lale ua whai ele teunga leo le tūla fono ina ia whaapea ona whaafengo fie ona maua le nofu mau a i la toni a i le i tai ona antoa le tai lua tausanga o ngā lului bai e ese umalawa ia antunu ma la tau marienga ma le tātou malo ni o New Zealand eoi o le winga o la whaamtalanga whaititainga o le antunu o fiti a maua lau pepa whainga alwenga i New Zealand o le visa whainga alwenga e te whainga alwenga mo le umi le whamai e lungo le visa lua tausanga pe fia ai o le umi e te whaatali ai whato ama whaio na e talo sanga i le nofu mau tono New Zealand pe a whaio eo stangata nu umai fiti o le whaitita inga leo te awatua e 5 tausanga eo 5 tausanga ai a whai lau le tautunga leo tu la fono a o le whaia onga le la sa umai fiti o lona winga na ona mo ona vole visa e mwhai ona lui tonu a onga New Zealand ia ona whaatanga lo leo na tusi tāno sanga i lau fiso whemalanga inga a New Zealand
pe ono va ve maua i le no fumau i to ton o le nei tuno. O le se sengala o le malienga Fiji ma New Zealand ma le malienga Samoa ma New Zealand. O Samoa, ese mai ei lava, mai le tele o tuno o le langi. O tātou, a fai e maua nei lava, le aso le nei aso lua aso lusfuli mau Februari. A fai e maua i le aso lau no fumau i to tono o New Zealand. E ma fai lava i le aso le nei pe a lava lau fa aso a lava lau seile. Umana fa atupu, fa atumu, ia le tusi tāl sanga o le sitiseni. Mo e maua mai. E oko meki lava na mawhai, ona e tusi tāl sanga o le upu wha mamafa. Mawhai i lalo le tūla fono. Ia misi lava le marienga lea ma le whainga wō. A New Zealand ma Samoa. Maua nei lava le tānto no fomau. Ia mawhai lona e tāl sanga i lau sitiseni. E lewa apea voila. A maua lau sitiseni New Zealand. Ona ave e se ai fua leo lau sitiseni Samoa. E le se me whapena. Mai le i voisi si anu antu fua whai antu i antu ai. A mea a mai lau tus whala wale to aunga. E le i se me whapena i lanu le lale ne. O le tūla whono mai o i olo i ele temine. Ia, o le da. Sitis o tangata nu Samoa wa maua no fomau tono New Zealand. Maua lava nei, tālo sanga lo nei. Ma lau sitiseni. A uma na whaile sa ninga o lau sitiseni a vantu i a lau pepa fo i lele wha mauni ai. Ia, ona ma whailo lea. Ona tālo sanga i a lau sunga lea na tālo sanga mo le sitiseni. Kusanga wai sitiseni Samoa, toi sitiseni New Zealand. Ua ma whailo, ona e alu, e te tusi tālo sanga mo so tusi fo lau New Zealand. Ai le wha a lea o ngā inai fua. Lau sitiseni Samoa. E le wha lea o ngā inai foi. Lau tusi fo lau Samoa. I lano tu la fon. O lai whai mai. E ma whai ona nua o sitiseni. E ma whai ona tu mau pia lau sitiseni Samoa. Ia i toi whai e tuain ma lau sitiseni New Zealand. E tele vaenga. E tā waile whai o mei e lua. O le vaenga mua mua. E tele tātou. O lo i tātou ai ngai Australia. A misi lava mene i o whanau. Lena malanga mai Samoa, a o onga, ia ua whai ainga, malanga loi Australia. A whaila o lai mana o mai i a tamiti fo i lele. E o antu le toi ina malalo matua i Australia. I se taimi vave. I se taimi vave. O le vai taule ni. Mo mia e tātou mo meo o wala whaingo fi. I le mo mia e tātou le me fo i lelo le whaakali. No. Ngā omi ar computer. Ala waku ma le mea a koe kongo, ioi, ngā pau ala me kuai, o le mea ka o le deadline for little card, is the no money inside. Pau hanga, o le mea o le awhantuai. Ai whau au tana. A whai, o lewa mana o mai a sia lua whanau Australia. Te lua malangatu. Ai na o le tus folau Samoa, e ui au nawa e nofo mau tono New Zealand. E ui fo, o nawa e titsen, ai le i whai ala walau tus folau New Zealand. Ona le baule sa ufa longo ai le temi to sa we ia ui tono New Zealand ma o vai tono New Zealand o mai le so. Fai mai. Ke kere manga o ui nga me. Bra. Ke wa mama. Ane ufa mala manga ku ngai le nei vai ngola. Ele ma se toa i lano le o le lande. Ya wa tu fu ave se lo tangata nu Samoa. Ma lo sitiseni Samoa. Ai o lona la pe ai fi malanga i Australia le fana ula wa tongi me le pasisi. Ona, e toi tānu sanga fo, ia lo visa asiasi i Australia. Ona, e na o lo tus whalau Samoa i. Maua mai ova. E toi tānu sanga le visa. Ia, e ui, o naua e tangata no foma. A wheo naua umana whatautoa o e ma avea ma tangata citizen. Angai le i whea lo tus whalau New Zealand, lona wi. E koe fo ia ka koe kuar kus whalau Samoa. Ia pa e su, e tālo sanga le visa, e mawhai e ona e malanga i Australia, i lau tusi for lau New Zealand. Tusi for lau Samoa. A me fwela i ele whaingo fi. A whai, o lewe iai, i alo si tsen. O umada i tālo sanga nau i lau tusi for lau New Zealand. Na pa wana me whai, na tongi me tomi te le pasese, e makua vali lau pasi. A kau whale kongu i ele, pafa lau pasi. Ioi,
An kau whaale kongura kiki, ia mako ai pawhala pasi, ona e la i mamale, ia ma e malanga tu i Australia. O le umi e tino foi o e pūle lava oe. E matua lau sui e fole tū la fono i Australia. Mo i la tautanganta New Zealand. Lea ua malanga antu manonofo i Australia, i le taimile rei. O tausanga ia o mawai. Sfulu tausanga futa amwhaina e apalaila ia lea ingi mea i Australia. Vangana ia tupe whana, o le malanga antu a inga ona, i le taimi whaile le whanga i o i Tustown sanga. Le whinga maa lola e olo i le taimi ni le li palamia ia Anthony Albanese. Lea na sui ai le tūla fono, lea foi ua manu iai nisi o le tātou ataro. I le vave o na maua o alantou City Sydney, Australia. Ia, o le mea lai whai i le whiriwhiri. Awa o le mea tupu. A le suia, lau si tseni mai si tseni New Zealand, i le si tseni Australia. O lona wiki, e i le pāpui pui fui le moa o ngā university. A whanau, ona, ia, e le mawhai, e le pe o le mea le tupu pe a maitangata Australia i New Zealand. Nga lena ngi o ka siksengi Australia. At waku i le working income. Maua u ma me ka ke maua ngi New Zealand. Ai ka ko wo i Australia. E ka kia ku ka ko whakarikari dia. O kari dia kana voi le mo mi se sosuan ia maybe tomorrow. Ai o swing on to la fono Australia. E na le fatu ma se fulu tausanga i te no fo tono Australia. Fanto ama faina e talusanga. Ia ele no fo bau tangata no o Australia. Ia fa yele malo siksi. Le swing on to la fono la way Australia le temine. Fa tausanga i te no fo Australia. Ia ma fa lola ile. Ona e talusanga. Ia veo me tangata no fo ma. Al wanto ele mal siksi. O lona e senga. O lona e senga mai de New Zealand. Nga o fa longa ko kala. E le fai kausi lau le whainga roka kusiksengi Australia. E fai tawafe. Ioi. E le fai tausi lau. E le ai e fai tawafe eri kam. Ia longo wingala. Mai le taimi e te tau nu antua i Australia. A fai o naila iti le whanau e te wha moe moe ave university o. Wha tausanga o tau nofo i o. Ia umar whakausanga wa lava lau selengi. E talo sangai. Mo mua nofo mag, lua si tseni Australia. Mana tuala, o lea ole a korua i ngā au siksing. I lalo ole tūla fon. E le ma whainga koru ni au siksing. Se vanga ngā. O oe o 007. Es furuong siksing. So, ole mea lai tupu. E iai si tseni e lua. E te Filifili. Po ole e whia o lo si tseni Samoa. Ia po o lo si tseni New Zealand. E se mal siksengi Australia le ke manga oe. Filifili oi le lua na. Pe ave ese lau si tseni New Zealand. Ia pe ave ese lau si tseni Samoa. Ia maua mai ova. Maua mai peis. Ia le lek. O le ale meu ka karangoa i fua ia mea. Langa le usa ungua mai ia le ministawa o ngā New Zealand. O lea o le a wha tope tope. O na vave o na mawhai. O na tusi talo sanga whai a onga. O lea ole a maua la tō ngā ruenga. E ofu i nātu, e accredited employers. Ia po o company, po o whalewhai ngā ruenga, po o a onga. O loo a mana ia e le tūla whono New Zealand, ma o loo la tō usta ia. Tūla whono, ale o fiso whemala ngā inga. O tūla whono, ale mā lo New Zealand. E ma whaiai o na ngā lului i te tonu o a onga. Ianga, ia o skaraku ngā ringi vāingo rau. Lona winga, a whape o le te manao, o le te lana Australia, ai kere i loa ngā mea. Ia, te umanga wakuleo le invoice. O lewa, se antule tātou ting, ua, fia. To is fulurima mi rute o nā tāle o le tūla. Sauri mai fo ia le sā o le sunga ia se uli malau leifi, i le tūla i tasi mo an tātou tala i vai whanua. A whai o
lo sa ili se a onga a mata molo walo. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele ona la lai au kilani I saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o umanaonga, I o loe whaatotonga ailo maota, ini tau le lei, toi ananga tā, e mawai moenga ngā o si tutono New Zealand, whaapea se tino fōa o le potumalo lo, laulau aimano fōa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, lima whāwalu. O walu se lau, lua, lima whāwalu. Hei, au ana ia vea oe pei o isi tangata e manatu maa I le wha iti ngā. Ele na o le inu le vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua I le fever rheumatica, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se pele le nā tūlanga. Aia. Ave loa na I o walo, e whaile siaki le fō mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, po le whale talavai, e vave, whaingo o fie, ma le mea sili o na tāua, e le toto ngia, e mawhai foia na whaile tui le paisilen, e ki lia atoa ai. Saula ia Samoa, I le nei vai tau o le tau mawhanawhana, ia tausia le leina I o tātou alo ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tongu fitinga. Mo nisi whamatalanga, sa iliana I lunga le social media, Stop Sore Throats, pe asiasi I lunga le upenga ta whailangi, Stop Sore Throats.nz. Tasilingo I tu amo. Fatalo fatu Samoa e lau whaafunganga ai. Se whaapoponga fo o le tātou polkala me uwhaingoina o le luitau mo oe. Iopu, tu se iopu le sfuru maritasi, alon whai upa sfuru mo le lima e fia whaitauina. Pai mai. O na e ai le ilunga o mata e le aise mea e pona ai. E te whaamalosi foi, ma e le fefe lava. O le luitau mai li tusi a le tamaloa ta ua lea I le mea lea ta o le ono sai. Ve mai e matautia ti ngā male o ngā no o ia yupu. A le mea lea mana o e vea mawha maro si au lo loto. Tu mau le anga po le ale mafia fia le ale lo loto ti ngā e o ia te oe matatou. E ei te me whaonga ina I le tua. E vea malu I tau le leilo whātua tua. Ina ia e vaai ai manuia. E le au e se le tua mai a te oe. Ai mise o oe le wata ua. O lona atali o lona whawhine. Ia whapea le tangata ua tali tonu ma whātua tua. There are times in life that we go through trials and hard times. But nevertheless, I le alofa tu noa o le atua malona ngalei, e ma whai ona tātou so sofa I whawhita auri, e ala ilo tātou te tonu ma whātua tua I le atua. E toe restoa I le atua, le ti ngā I le fia, le ori ma le manuia, pe a whai tātou te tūtua mau I a te ia. Mea lea, tali tonu ma whātua tua I le atua, ma tūtua mau I a te ia. Pai vai le tala lean, tā ua pe ona whaitauina. Mai ea I lunga o mata. Au wā, ona ea I le I lunga o mata, I le eise mea e pona ai, e te whaamarosi fui, ma e le fefe lava. Mea lea nao o le tamalo, wāwhai ngata ma ti ngā nao o ia te ia.
na toi au mai ma toi fuatai restoration na toi fuatai le tua lona loto ia whapenao ina ia mawhai ona tawa ia manuia o le tua ia pa manuia mai le tua i lau whaafunganga ia a o ia i lunga o tiu te mawhai o le ni aso ona le swafa Yesu mene Mai le vavau I le whaavavau tu mau oe o le papa e le malue lue lo uolo maualunga o te sao ai mai le malosi o le itamai mai le vavau I le whaavavau tu mau oe o le papa e le malue lue lo uolo maualunga o te sao ai mai le malosi o le itamai lo uanganga whamanu ma whawhetai o le atua o le vavau na te umau oe si ia e lou leo malanga elelei oe Malulu e mea uma moa Silafia e ia o umanatu Le tua le maunga, le tua le vanu Bua bua pea Olo le lei mea uma Lo uanganga Whamanu ma whawhetai O le atua o le vavau Na te umau oe Si ia e lou leo malanga elelei oe lou anganga whamanu ma whawhetai o le atua o le vavau na te umau oe si ia e lou leo malanga elelei oe elelei oe
Sifungmali na le Peace Chapel le rivainga le Aoauli ma le pese tu mau oe te ulungan tuaile polkalamena ole lo i tamo oe ma ye tu mau i le onu sai. Yang le na me i silfingo fiona tap. Ai ole fainga kao nga whakingo. Ioi, ole matua i fainga talava ona whaatino o lea vaenga. Ole onu sai. I think of you know, to be on side. Senga on side, sunga on side, soli on side. Ja, pangalia, e matua I fainga talava. Ona tanto fatiloina. Ja, lea mea ta ua ole ono side. Ja, kako. Maupe I ua mai. Inu le penkolo, ingu le espolo, ingu mo fuala au nana foto ina I ole. Mai e inu. Ina ia la vai le tatou ono sai. Talavantia Nathan Levy, mala angale mau to da Sili Australia. Oi mala Sili lunga I ia faftai. O le mawa turo suafa. Ia tu finia Agnes Mariana, mala angale mau to da Kansas. Ia Kansas City Chiefs. Lena o le final Super Bowl nei fo I tausanga golio van fua. E malo sina antimoto mala vele mafuto mele di vaingo la dansia o sa yalo e tamofutanga fo I was fa silinga malos. Ja, lele ama elefantunga mai le Mountain Vine Band. Mada tua ya pa Opinati Williams. Ya so fo ya talavo. Ya la watu tam fai ito ho o ye lona talavo na le di vai ta. Ya e pangale. O la watu talavo watu wai los. Mai alea au inantu tatu tala I vei whanua. Mai tala I talonga la gana Samoa ma yan see you. Nofo I tai vai loa tai o loi matai wa malingi lingi mai sia ufana ue po opea o iai o ai se tangata a sa o loto ai Safia ai e ise vai salo Safia inu e ise sua fai le papine le wate sola sola tai wamba ai ua o tino mai Silingia ita ita ngata wa ema ito ata si pea lau baba ai utali pupuni atu ita ngata le papine na ea le pai lau pala Safia ai e ise vai salo Safia inu e ise sua pa Ole
Fofogamua ia whaatala whaatu tapo inga le tunu ili nei fui whaapopongo tala mo le soma lau whaafongamai tala tamua. Whaasauina le pārimi o Samoa mai le la whaatu o le leo se whaatu o tuanga. Pai ki tia soi fuo dinama tamata i whano le kāne so le susu i Nisila. Talonga whaawau e Andy Lee o le tapai ne se fusuanga paka mo le siampini o le rangi. Whafongamai e whalau tele no nei tala. Wa whaasauina nei le tamata i pārimi o Samoa fia mea Naomi mata afa mai le paloto le whaatu o tuaina i le mai ai o vai aso. O le mautono whainga whaaportiki le tunu. I le palota sa whaia le tua whianga le pārimene le so sa whaato i lalo ai e fia me. I le lafu whaatu i le tosu whaapalota i oe i le sumare lima sa te. O le lafu whaatu sa whaato ai ono le vairu ino le pāti le fast. Le sa vai ai fia me o i te ia le whainga malo ini sui ala iti. Ai o se whaate inga sa iai le ngai o inga le so ina wa palota sui le fast whaata si mai sui le whainga malo. O whaato i lalo ai le lafu whaatu le te iuro le tua ngai tu le epasa i le maria le ngoi. Sa talia le whangatala i le mao te whapali i lio ma te pau i le talo sanga alo i ale i tua ngai mo se palota le whaatu tuanga whaasanga i awhite me sa whaato ai le spore le tuwai. E rusa ma vaenga i mo mia le whaavai o le tunu. O whaipule te ia le vaenga tele o whaipule. E te tawana la te o whiria le pāremia. Ai pe whaawau i pe se pāremia o iai. Ai pe tai. Sa whaaria le mano Samoa o le ngā yoinga tu le epa mo se a talo sanga o se palota o le leo se whaatu tuanga. O se isi le ona tau mawhainga wha mamai sa veu whainga wha pakiki. E ulava o maapena mawhtanga le fast. Ai sa whaani manino le te iuro le fast o iei nei la audio le maali e toa le o te smet. E le mana e toe whaise si whainga palota le tunu o wa o le o toe mamauri si whainga palota. Maraisi. O le fia whaasau ina le o tupe whaaro le tunu. Malatu langalongo ai pia fia me e ulava sa e tau ai, o te tau ia fia mea na wha maawai ala paia. O le ate tusi wha manatu po le mural a mana iai whanana e Mr. Collins a whailoina le astona nafi au kilani, tasi li tau sanga talo na maliu. O le ate tusi o tusi ale pāpui pui tele po le wall o le nofanga tele mo ta avale le taulanga marukau i au kilani taute, ta tusi e tusiata ia Tanine ma Charles Williams. O le apolokete e pena amtaina e neitu stala, e neitu siata, i le lango le aingo whanana on oia sa mua lango ina le la ta leni tu siata. O le whaletua whanana masa fia Collins sa tu si ai lungo rei tu lau, a le Facebook ni na vai aso. O le a whapa i eina, po le whapa i eina o le a te whaia i le aspia whia nafi. Ta i a whai lo ailo na nganga whaktai, le nganga lofa, lango, maritalo. Sa ofo ina atu i a te malo na ainga. Whanana le suia le pātia le Greens e whasu i tau sanga sa matpungia. Au ia te tau turinga sua tupe mo so sani au kilani o ngā tonu. I le solusu tasi o Februari luafte ma le rufu wha, ma mari wai. E se sua enga whauri ke lope o whai loai, o le lei whatino ngā ni sila li tu ma i lalo le numero i la tu e maari liu o no le ngāsti le kāne sa le susu. E beona whaari ai e stasi tanga tu sue. O le sua enga sa te ia le ofisa whavau malomo su enga le kānesa. Ta mauai o New Zealand Australia e ei di whaatulanga na pitu sila no maulungo ngā singa le kānesa le susu i le rangi. Tusa lea ma le toatasi ma le awhi o tinamita mai tai e a awhiai. Ai sa mauai foi. O le whaatulanga no i la tu e mani liu ma le kānesa le susu i ao te ronei. Wa pa u mao lalo le whaatulanga na pitu mao lalo. O whai ti lua tisi ma le tasi pasene i tausanga te tasi. Pari ele te mai tai professor o Langori University of Victoria Wellington i wha mai bipisi Mona Jeffrey, o se talane le tele lea. Ta wha te ia ina o tiltilo i le ungo le suenga ma tiltilo, pe o le ale me sa tupu mai de tono le sputo sanga o mawai. Ma i ilo ai, i matau po, wala i titi ati tenu umero i la to e maali liu le kanesa. Ai patino le tinamita maatai, e lunga to le lima sputo sanga o soi poa. O ni sila o le tele le tu ina maile i lalo le numero i la to, e maali liu le kanesa le susu, e peona e whaari ai. Ma e fōriga mai o le lei. O le tele le o le tele atu lea o le kānesa e vave moa. Ma tonga fitinga, pito silo na le lei, e whaatino iai. Ai o le whai e Jeffrey, e tele lava se mea ia o na whaia, pe a o mai loa i whaata e whaia. Ma e tele atu se lenga tusa o iai, ai wanga i atu lava ise e wala le lei. Ai betai, o lona atu ngalunga tele lo iai, o le lenga tusa leo tau singa e whaia i tinamata maa tai maori. E pia le polokalame o whaata, e leo mo whaio na lelei mo i la tau. O se whawhitau li whapea sa a whiai fo tinamata mai tai pāstika i tengu o tonai.
ai wha mau maungala te mai nei o whai loai. O lo lātou sao fia I wha ate ai whai ua pito sili ato na maumolunga ni wha tūlangana le lei o iai nei lo lumatu. O le fast food o teo sanga o so ta inga ni ministar vai wha fori sila wa vasta mane o Winfrey Peters ma saina. O le ata o tele mo ana tele noanga ma lona soa wha whea ngai Wang Yi I le ato ata eao. O tau nuu nei saina. I le mai ai o le mātamata I tu ngā soro whanua mo le po le Saudi Kapi Saudi Arabia. Ma le mai mo ino le fuso anga rupe Saudi ai lauri Joseph Parker ma le tama mai Congo Martin Pakole. I whai unga le baso. E iei ana pono tanga ma isi ofisini o Steino po poina. E au fiai ma le te iulo na matanga luenga whaavao ma lo le pāti wha komunisti a saina Liu Chiang Chao. O Saudi fo e whaiara pono tanga ma le minister mata opo le vai whafo le malo le aso a Taiao Wang Yi. I se whaamtalanga sa whaamtuina sa whaalia I Peters. O Steino se tasi o pā anga tāua manisila. E si o mea I whaatawa inga, so tanga, o tangata, whapea manganuung. O whata o toina tala nui nai fo so tanga manisila ma le Pasifika, ma le lau telo ma tāu puri te lope. Mai whoringa mai, o le ao fi ai foi. Ma tala noanga ma I wa atau e tolo seina. Ta whaia lato ta inga I wha o ngai puru whanamoni. I le vasa tāse mani le vasa turuai. Le sa mafuena to sui ala va a valele. O se ngai oinga o mana tuai nisi. O le ama fuena tu leia New Zealand ia tu so tanga va la lata mar fala tonga fa militaria le okus. I le va o America, Britania ma Australia. E yele mana to le anga la ngai fo le mata upu le asti singa tolu nei al par mi o le cookie a Mark Brown. Le sa e sai nei mali ma sai nei pono polomi se ini bis many e foi le cooking. O le marienga o whatangai seina tilo se tūlanga eli nei o ngā samir ngā te whale o kuki. Le o ia tunganunga e whaono te whatangai seina e whausi aini wafu. Ma lai wa alele mani maa e taule le kuki. E awhi ai mani vai ngā whaami teli. A mai ar whorotanga i o nā ngā ia tule o Peters i le taulanga Mongolia. Ula apa ata. E tala no ai vai ngā tau whatoanga ma turisi. Wa pēr ma soul I kore saute. Mo tala no anga ma suyo o le malo. Ai le vasa Filipaina po le Philippine Sea. O lo whaua mai whati te inga sa whatesa le fitufita o ngā te whale a fitufita le Afrani, Amerika ma Japani. O le whati te inga uailoi o le Pacific Stella 2025. O lo awhi ai whati te le tau a vea vale le tau Afrani, le Charles de Gaulle, ma se kulupu ana whatau o se vaenga o lang sao. O ia whati te inga o lo awhi ai ma vaa Amerika tau a vea vale le tau o le US Navy's Vincent Harrier Strike Group. Mana fitafito le puipuinga o ngā te whare Japani. Tā wai o le sine au tua ne whate te inga. O le whae loa le tau tua so whatasi mo le atiri wha maro siri ngā rume whatasi whae tūlangi. Ma le so whatasi wha wau malo I le langulungaino sa o loto ma le avano o le tatala I le tūlangi le Indo-Pacific. O Amerika mai se tunu o atu ngāru le whatupula I mai o le anga I meo saina le Pasifika le lata mai nei I le vastuai tolu na vatau sa whaia la tu whate. Inga le vastasi mane ngā te whare Australia. Ta longa a tonu ai tūlele umasa mau e rupe sori ai lauri Joseph Parker I la puso anga ma Martin Pakole le whaasto star. A e tali tonu le whaia o ngā Parker Andy Lee. O se I unga sa I ai le puso anga se whamauni anga lea. O lana tama fusu. O le isi le, o le isi ana fusu anga. E le tau ana fusu ai I le sompino lo langi. Ta whatu I lalo Parker e Pakole mai Congo le tamarasanga I Luas I Riyadh, Saudi Arabia. Na o sui tūlanga ia Daniel Dubois, ai tue lua so whaia fusu anga ono se mai. O Dubois o lo ia umere shampino lo lange le IPF, ta whaava noa e fusu ia mapaka e tei o tue wha mamulu. O na o se mai e peona ta wain. Ai o lo ia I masa solonga I whainga wha aporo kike au fia I whae perenga. Ta mafuena tue wha mamulu I Dubois. Angi ai ni masa solonga. Ta le imanao ia pule o Dubois ia Frank Warren, wha waule fusu anga mapaka. Ina ne ima mulu e fusi, o na maua I leo le amano paka e fusua ia Alexander Usyk o Ukraine, o lo ia umia I shampini tele tolu, mo se fusuanga e tafa ia o mai shampini. Wharia e whaia o ngā paka ia li, mo mia e paka sana fusuanga I le shampini, o le rangi, o le ruawa sumari malu, ta muri manu malo e paka I le shampini lo rangi le WBA. A le tebere ua wharia e Martin Pakole, e nei mangao e tavir fusuanga ma paka. Ono lo ia Congo malo na inga le sia kio ana business, baris. Ele faia ni ana toringa. O pakole na le luasa sa tapena ai mo le fusuanga tau nuane Saudi Arabia le tai au le aso le fusuanga. I le mai ai o le aso ato o malangane I Saudi Arabia.
Tālu tu tonu le mai na mamafa se lau fast food kilo kalama na mamafa. Toi titi lava luas food kilo kalama. E mamafa tua ia paka. Tā whaelo ia pakole le boxing, le box nation. Ele manao foi paka fusu ia tea. E pitai. Tā aunga ni atu ia Turkey al-Sheikh. Olo ia whaamapa foi na fusu anga i Saudi Arabia. Ine i osa saolo inu ngal valele mo foi na te se vai ngā tupe. Kele. Wali ia pakole. Tā whaali atu e al-Sheikh. Wana o ia le tangata mwhera whasa o ina fusu anga. Ono le toi whau i tua o Daniel Dubois. Ma ia tā wai sari manao e tui lalo ia al-Sheikh. Ma ia tali e fusu anga i ulama e le Sauniuni. Tā ia whai tio ina foi le pula Dubois ia Frank Warren. Ile le eo sana whapetai atu ia tea iluna tali o le fusu anga i le ten muri. Ma ia whai loa ai sana o pāka malana maenga sa watu le potu. Ma mamori atu le latu whapetai a ia. O whali ai a pakole. O pāka o se toa moni. Ina u whātoru na toi manu malo ola roka pia le aonga mawalunga le Galston Boys High School i Champinio a wa onga le rorangi a te sema rua paru whapa. Tā iei se lakto a o penga whali no lilo. Au sau iatu mo le tamarasanga le World Schools Rugby Festival i Abu Dhabi. O le matanga luenga o le ora malo ino poponga po ngutu i le Universite mo susuenga SS au kilani le Auckland University of Technology. Tā lato ua foina i tamata alo e luas malona i talinifo. Tā ngau sia whapitoa lava mo i lato lava custom fitted mouth guards. Tā whao ngai te mai kia o ngā universite ia wala whate konolosi o whaata. Ina ia pua ina ele tā tianga sa o ka ngifo tamaita o tamata alo te jodase. Ina ia mautino aile whitau ni le eo ka ngifo e ngau sia e fua iai. Ma whaai tia i salamatia ia whianga o nifo i lungon malae. I lungon malae, ale ai mas whare tonu o le lato tā ang. Tala nal ne yaso, manuia lava le tapo inga le tunu. Tasi lima I watolu amo. Radio Samoa. Ua mawhai ona awina atu tala o le tau, ona o le langolango mai a le Finance Direct. Bili loa api I le ovalu selau, tolu iwa ono. After you see Uli Mlaulifi more down to Talai Pere for Fumaji, a little vang or less so, Mawasisi, Fapoponga, Ilaswan, Tauli to Light Tassi, and Malodo Toy Abudan to Ile Town, the Lua, the day you'll vangani, the town or the town. Pere with the Bailey official of Itam Molo, Sila Fia, Le Soe, our Nisiro Fanga, Vayon to Ulva Soloia, Wanga, Tami, Oleao, the day you'll have entry for Easter no one to Ulu, and the Pawada Mele to. Ua matua le ia sisi diva le tanga wo mana to e angi malu mai foi savili le so ia mai inisi o no fuanga ole vela maurunga mo au kilani le so lus fulu no tikeri ole malu I le po ana nis fulu ma le fitu tikeri ngoto le la ile ono minute te ai le valu I le po ana nei ole venga mala so anta o so ne le la ile lua minute te ai le fitu ile taiao fa mai awo mai o no yena I wanga I taimio le taiao kilia mai taimio le Aoauli angi malu mai foi savili mai le tu I saute sifo inisi u taimi o le Aoauli ma le fiafia taiao a telefon tuai a inga wo me masani Samoa le vangani le talo le tau mo o tou winga o le tau au susu o le vaito e lau o fiti ai Samoa mai au mai au matimu e a fia ile anturu u inisi u taimi o le venga mola soi upolu e awoa inisi u taimi e marai timu popo u whapena I wila ma whaitili mola mo tele sala whai awoa inisi u taimi ma timu popo u whapena I marai wila ma whaitili e ono iai I vaenga mawalulunga o le aso ata iau o le anta uluwa wasoloa ina I timu ma e ono feololo le mamafa ai popo u inisi o vaenga o le tulanga nai pe o le iai winga o le tau ia e le nganta mo I tantou I nei au kilani ia fa pe fo I lo tanto fa sirubanga I Samoa I le nei fo ia solua. Homeowners, talofa lava. My name is Api and I have a special offer for our families today. If you require personal financial services, I'm only a phone call away. Call me today on Orualua Ovalu Fafa Lima Tolu. Malu
Lo soifua o le sia Fofoga Samoa, Radio Samoa, tasilima I vatolu a mo. Se kia Radio Samoa. Selu selu olona uluma filifili olona ponga Fasisi ona mata ina usa ula Samoa Sola lon male ipua laisa ai leito alona moa E mai salu salu lona loto ole Samoa e tautala Ero e tena saina la lele tabiana Selu selu olona uluma filifili olona ponga Fasisi ona mata ina usa ula Samoa Sola lon male ipua laisa leito alona moa E mai salu salu lona loto ole Samoa e tautala E manu puka lua E lua puka le manu E manu puka lua E lua puka le manu E manu puka lua E mama E lua puka le manu E manu puka lua E lua puka le manu E manu puka lua E lua puka le manu fai le mu e le va vero na fai na ai na una yuli che ne lunga malalo fa palengi ma oi pa se come le ma fa lai fa tali mai si a wai tu e le una se ta si a wai tu ai oi le pu va mai le si vale fai le mu e le va vero na fai na ai na una yuli che ne lunga malalo fa palengi ma oi pa Tell mai you see how I do E le una se ta si a wai tu ai oi le pu E manu puka lua E lua puka le manu E manu puka lua E lua puka le manu E manu puka lua E mama E lua puka le manu E manu puka lua E lua puka le manu E manu puka lua E lua puka le manu Fofogamua na o se tasi fo o tamali o le tunu e ua leva fo ina ola o iwa loa lana tautua e le tulanga tau musika e tutonu o New Zealand ya o Samoa male lanolangi a toa e whiwhilanga ngai whaatalo whantu i le nivaengo le Aoauli i le fionga ya tunai mati a Junior Vailua o le awa tātou mafutai fo i le tātou polokalami o le Aoauli ma Fofogamua i le rehi Aoauli e ui lava sa halu e whaamomua i a nisi fo i o mana onga whaapitoa ia e whaapitai le alofo le tū taitei mailo na soifua o leu te vai atu o le alofa mai lava i le ri ai koe kasi lava ngā whaatalo atu tunai ma lo le sopo ma lo le soifua manuia ia whaatalo fo i Fofogamua ia e te oi fo i le pule o le nei show ia o se kasi fo i o li whaasalau ilonga ia o lo fo i ranga kaukua ia o ilonga fo i anga mere o i anga mere le uwhai i ranga kaukua i le kungu ia whakaro fo i Samoa i lau whaafonga ia malau sira mai mo fo i le ngei kula o le aso ia koe whakarofa mai maunga kele se a paia se a piko i kiki ia o ngā kokofi whaawinga le kua
ia o housing singa ia o paia foi fale malo ia o paia fale kungu ngu wa fucking kausala ia ai malo fola mo ia ngai kula le aso e anga i se kupe wa va kuma e le fa ina le o le menta ua fa taivi ia le lo fo le tua o le te va ia tu mai mo mai fo le tu so le ma kai mi muli ka ko filo ia ri tunai e o ngai o ke o e po ingi fo la o ingu mai le fo le mai pe ia fui o fifi kiri mengi o vai a sainga le kausi ai e le fa pe o rua mangaru ma kia o kausi ai fo la au fo ia ma ulang fa pe nga fonga mu ia le o le menta ua o ngai share lua kala vai ma le fionga le lori ai pa wale me au ki ka wa ai fo le liske mi be ia ka fo ma bangor ka ngole lori i lu fo la ia wa me fo le ngai lua ingu fo la o malos ia paula le me wa makangalo ngalo i me ia o o le menta ua e le o tu la fo ia lava tanto e le li ia po fe lava ma fe tanto te anga ia ya ia la vol ki mi pa i me ko inga ma fa mga kumai ka ko be mai tunai yo so ia ka fo fonga mua ka fa mambulu la kiki la lori ia wa kulanga fa penga ia wa kai o le rosa dio yo ia le foi wala ka le vai ka o le fanga fulu ia o loka kai mi a ko le ku aku i di ia wa o ko ngai ka ko inga le malo ka veka ia o le menta wa sei un mango o wa ku le ke fisili ko ai nga pe se mo yo ngai ia ele tu ala loina le tale ni le musika ya tono le manino le fa fonga le tono o le sila mio fo ile telefo yo fa tunga e fa tunga fo ile le upu tuai ma mal ma mo fie ele nganta ita mama tina ma tua a o tu pulanga ile ni vai tang pita e tuai le titi upu a o fatu ia male afo male pa o tanto musika e o le tanto fu o manto e fitou le manto o le fa ilonga le sanga nei manto te lus fu maltas e sama fu anga wa e pa wa apa ile tulanga le a tuna o kanga kai fai makua ke le ri fu mo o lo wa ia lo fa ia o kongi wa makanga fa i fo ile pe ia pula la ngoko fo le soifua o pesengi o se fasili nga manos ia o le ala fo le ngau ke ngofo fo le ma mai le nganga fia e fa kupu ori le finga ngalo ki ngamal ka makua a fa pe ola ma fokia i ngase le kingo ia wa o le olanga la balinga i fa penga ia o fo i le kemi o makua le soifua ia nga po ia le fa i ma i le kingo fo i mkula ma penga o le whaafonga la e ki ngā kare la vasi wa ai ka siwa fo i le whaafia ma ia maua le whaasiri ngā marosi o la ka fo i ngā mission ia po le whiau ia po se mea wa mai e re ia ka ka kua i o kou le au makua ele le ia lo fai ma pipi i mai a mantou a we te tau apa te le tupulang telefo wa le mako ai kangi mai se me ava kura kupi kamanga e ke ai sia kwa fa mai o le fo ke fe a kwa ui kwa fa ma bulu a kwa pa mai vi va kur fa fo ma la ku le ole anta tala me fa solo le divango le o li tu dai ole ai tau matele tu po sa fa poi ponga po se fa moi le tau fa ilo fo i mole fa fonga ngale tu ia e ai e wai kai e de pe o kongi fo de mangalu kai fia fa poi ponga e fa pe wa ka alo i fa makakala ai ia wa fo i wa ko o mai fo i ngai ofisa ia e koe whailo fo ingisi o polkalame o fuanga e ai le ainga musika ia por whaalapo konga fo i wa ingisi o alo ma kama whaanga o pese ka kua ingar ka kua kongo e alai musika ia o le timana o le sile sponsor ka kou whaamoe lea o lo o a fufua inga ia se kauwanga pese whaale anganga o se fufuanga po se polkalame e whakakaukongu wa le asomari o ngai kausanga. O lo fufuainga ma o lo whaasara lauinga foi. O le a whaangakari skala i le asofale le asau ngai le asolusu malvalo o Februari. Mari. O le ngai kauvanga o lo kakala i le avangoa foi lea
I le mamarukele o le kako o le alava le kare si o e kapua iei. O le alava ia e kanga mai i le kamama kua marikinga mako se o le whanga wiki. A mai ei sau pese ma whaari lau kārengi. Kako ke koe whaafo iei le vi inga i le kua. Ia ma kako paki ai fo i ia le ngā luenga whaola a le kako ori whaola. Ia ngā mariwa ia mō a kako wangsala. Mari. O le fuafuanga iai e kaunga koru le whami ngoke le umi o lau pese. Ia e pule oi po se original, ia pe whaunga fo se whaki o sesi pese, ia pe koe langi inga fo se pese wa e fie ke koe usuinga. Ia o le whamoe le ngei, o lo iai whailonga e lima wa mahenga whakakia, o le kasio i le lima, o le apo e fua lau a pese, po e fua lau MTV, ia o le amaka inga ima lau YouTube channel. So, o le kulanga mua o le amaua le whailonga kupe lima se lau ka la, o le lua wha se lau, o le koru se lau, o le whailua se lau, ia ma le kulanga lima e se lau ka la. E lima se fulka la le skala, o sa kuu e whaifua le ngai wha moe, o se wha moe, o se mea lofa, o se au nganga e whaifua mo le li, pe kai, o mai le whaukuanga, pe a le eise me kongia, pe o le a whakalo, pe o se mea foile le kaua. Ia o ngā mai lea ma le whaukuanga, ia ku eisi ngā lima sfulu. Ia o le lima sfulu la ngā o lo le skala i kako pese le kaimingei, ia a fia whapeo oele i eiri kālengi, ia o lo kaimingei. E kusa lava foi pe maukulanga le pese pe le maukulanga e iaila mako soangi e ka penga i pe lau pese inga i ka ngure mo mkinga mangkua fo e isi kai mi e se aka kai siri Fofogamua e se ar kanga kai ka ua mai ma e mai anga pese ia au fo inga e mangaku nge ke wale maua so kulanga i ka vanga ia o le si vaenga e mawhai o mako o lofu ka mawhai e wha packing track mai pe ka wha pikoa mai le studio. Ia instrument fo ilea mor kaimi o kauvanga. I ngā ia ko iki ai fo ilea kaimi i mai ia professional. O ngā ole a live i lunga o le tautai. Ia o se ngā luenga so kau au. Ia maku whakasio mai e ka resi. Ia o lesi fo i kaimi rei lopo le radio Samoa. Le la fo ia riskau sanga Fofogamua. Ma lo fa o lo no winga la fa sa mai le te se Australia nei le fa mutai le tanto le stala o le nai maua uma fa longa tu sa lava pe fies fulu ava pe se maua uma fa no ia tasio de lima ia o kako fa longa nga kako ia ai o lo maua la val so soangi ia pe fa pe o e sau mo longa ka inga voile ia nga mako so soangi le ia fa pe fo la le a oso le o le fa mo ke le fo in sponsor so le o mercado ia le lo pe o kura so awa o lo fufuinga e whaangaka ngai le asfarele le asolua walu onga o le ngauka inga i o mako iloa pe o le ahari ko kele i le kaimi ngai wa kou se furu ia le au wha i o i lako o le akauwa e eisi mai loa hat o Wellington e mai si po ngiusira ia o le ngai wha mo sa wha penga o kirang ia wha afka i le ro foreari ia o le e lango inga le malo o kako o kongo lono inga la e whaisi feo lono a whaila e mai o le te mile wha mutai le stala le srilini ia ka sulu el po ia wa umales fale ia o nga kai kako le skala o longo winga ni tu nai o te mia te to fai po le afo sfulurua po tas ia wale ka kalongo yaso me fole le sfulua ia wa longo winga o le ke sa ngoa a va pela o le sfulurua le po e ke whakatikaria la se yor ke mire po ia me aleri po le kako a kako o lo iri ia 24/7 so ia Fofogamua ia ele ia o le fisili hai tu sa o fa penga vi pe ka fisili le sia wali wa ila wali ia fai fenga wenga i mo farkava pe la sko inga ko ngisia ia pe o la ko inga le kai o le i fefo i west ia ulungia a e fa fonga le kalangoa kama ia ri tuna fa mai 24/7 ia ka 24/7 7 days a week so se kaimi o le aso ia ngau sida ko le fa pe oi ai fa fer ki mire ki arwele lo mai oi nga le pa longo winga ka mai nga ele lo ku yo la ko volanga ako
Ana mea lau te whaptai ai lau fio. Ia pe kakala wa sisifo pe kakai i sa sa e liu o lau sa. O le alawa ke pipi i lo sa rio. O fea le me ke o aise o fia maua o ke maua o le malumalu. Io e ke maua lava o le falsa. Ia o sa o iro kala va o fiu ai pese re ai fa mai ka ko fo i ro le falsa. Cosa e kukusa o lo ma so ya murpola. E sa o lo ma e maua o le falsa. Vesili lo la ia le le silo makua. Nga fe o le falsa. O le sila meanga o le la ukaria ko vai ki rua le kari. Maua o rua le ka paka o le falsa. Po le fa pa o longa o le falsa. Le ava pe dance fulu i le valuanga o le pola so for really mala sto nai. O la vai mai ta wantu o lo sang pel tano sanga. E ono yese ava no pe a filo il to komiti. Ia wa ka ko fu sa mo le ava faka lava. O ngā o le whongkanga marika penganga e whaakingo i la skonga. Ia ai le mawhai fwoi a le malor ka kuakungu. Ai a whapelo o wā o le fuafua. Kou se furu sui lea mō kupu wa iei le keimingai. Au kei loa le a maka i lua ia whai ungo le pai aso le a whaakingo i wha moe moe. Mari. So fuafua la lua kasi lua koru. Ia e alu ai le round foi le a maka ia masaidi mai la ko le a sawa ku lunga i quarter finals semi final me penga ia o nga fakingo lole i le so lua valu lua i ko se fu ia a e live o mal tauta ia o le a ia foi manga i sui a pepese i longa o ka ku o le a fa fia ia so umangai o le fa mo mbol ka wang Lele, mfinto e fa e motasi mai la. Lima sulta la le stala pese to tasi to lua afi pese o saore. O lo o mafai o nga pese kasi lua koru fa lima pe o se fulu po le alava. Ai le o mafai o nga kako apa ku kwaya fo ia kako karesia o nga fasiko kerenga nga morka nganga. Ia vala o mai e le o lua kasi o lua fiku iwa, fiku o valu, o lua kasi, o lua fiku iwa, fiku o valu. Ia, whaise kala, ia maua kere aku le fisosoang. Ia, au fo inge i wala au mai kua kore. I kaimi fo ia u whaise maro longa. Ia, o kiri rau fo inga. Masalo mi aika whapepo angi kalo. Ia, kaimi. Ia, wai. O le mena ia ngā i le whai o lau whai lau tusi whai le talia telefoni e le teo sifuru le po. Ia ua ufu ia i whairau kusere kan kumui. Mone antule, anga whautai antunai. E talia le malo le tunu ia so ia e whai e tātou tauwanga e mai moa ma silsila fwoi le tauwanga. O le hōru le ua fuafu e whai e le e a le tauwanga. E ofi e le afe e lima se rau ka ngaka. E ia i le wha moe. A wha pia onga o lewa ai aku, ia sa fua fo i whapere, rope ngā sko se furu pe, ia, a reo vai aku, e aua i ngā ure lima se furu, le au kau waha. Ia, e man kua fo, ia, lakur ko i ngā usu, ia, waikele ia fo i o singa, ia po kua, ia, ma kua fo i le akungo le whauru mai le, ia, ma kua la, lakur ko inga, e laku malonga whare kua, e laku ai ma sia ngai maringo whaaro, ia ma whaangau o whaangau, ia ma le ainga ako, e aua inga ako i ma le kāresia. Ia, o ngala o le ako iese si a porkalame o mua, ia o ngā wha saua i lole o le kako, ia o ngisi fuafuanga yaso ma. Awa o le si au siti, a whai o le talia le manu le entunu, e to tongi pe urufua pe eisi ngā, lima ka la hoi lele, kau inga ia kau nge ai? Kau whaaka mai foi lele, ia masalo nge ke i u whaapea mai ia le isi au vaenga le makapenga, le rope lima ka raka mai ki, ia e pese furu ka raka. Ua le whai mai ko miki ka whai e ka ura kong? Ia ua e le au mai le pule au, le pule po, o le au ka whai o le ngā. O le a whaapa wina no mawhau e tai lima sfuru tāla, o ngā ole koru aso. Ia, lima ka raka mai ki, se furu tāla, tangata matu, e ngā kongu tune. Ia, manga ia, ua e le ise mera koe avako ise mera. Umala ia lea. Fiku supa singe, ko supa singe. O le ngai sa ngā foi rio mea lea, ria le foi la koe wha popo kumangi mea so. O mea ia nge ua le anga ia kare sia o koude.
A tono i se taimi ona toi wha manino mai leo le tūlanga lea, nei te iwa wha pēlea tono ua ta i se ina so la tau whingalo nei au. Ia ai, i le taimi antu nei, toi maua mai le wha maoringa, ia po lea le tūlanga lea iai, ia wai lea ia se whaiwai le ka pua ia. E ka kaua, ia walungi, wha i talonga wha ma lori, talonga la kapita i toa fitu ma le World Cup. E le ngaka e paki a kou le whani. Ia ka whainga ia, le ka pua inga i ole malai. Ia wai masangi fo i o whaiwai. Ua fia ka alonga whaavao maro ke a waku iai. Ia e rea ia se meanga e sau maoi. Ia ai ua fiu fo e ka pua i o whaiwa. Ia wai masangi a o ili malolo. Ia e whapenga wai. Ia o ngei foi mea le awhai. Ia se i maua i se ka. Se mea maka ua. Ia. Ia e au ke pisa kere. Ia, e ke pisa loa ka ulo mo. Ia, nei te wai i se si vahenga tāua. Ia whau te tele. O pese wha le anganga. O le sa o tonu wa le o le tāntou wha moi moi. Sa o le lei o le apu le lava oe le skaili. Ia. Vave o le slow o wha moi loko o le alava. Ia ai ia pese wha le anganga. Pule o i lau au ku. Ia pu ai ia kolu le fami oke ia. Le umi o lau whawhifia. O le mea pito sili fo ina tau. O le wau toi wa ai antu wai. O le alava o loku wale whakarenga iafi. O fiu ia ua kaleiloa ia wai ai uporo makua fo ile ia ua le ola le ia o la ia fo ile o la kau fa olo so ia o fiu le ka pese le mako ia o le ka fa le o nga inga le malo si o fiu e ke sira fiari tunai a pa wa le fiu le kau fe lolo mai le ba se nga fiu le na o fiu vai ang a o fiu da oi ma le fiu po o foi de oi o kamanga ia ka ilo ia ai longa o koi fiu ia o ke fa ko le mo se fiu o ma fiu ia o mai so filanga le tempo inga le tanto tro ia mi se foi le tu mai o le tau o le fionga ile loli ia ma se si va nga ta o mo to o le ta telefon ia nai tali mai la foi le tusi a te al tasi le va ia e de ai o le akoanga ngā ka ko wha moi pe o ngalupe ia o le kauwanga pese loku po pese whaleanganga so se kangaka e fia awai ia koe la langa lau kāling awa se o mangu i eile kangaka nga ma e ingi singo uo oku i eile skala lako pese o kangi api pese la ngufoi e le ipu e angi pese le winga le lau kala ia o lua vangoa le ngai ia au mai e pu e lau pese ia makako ngāra lue whakasi o le avaku fo le kauau ia awasau lou wha moi ia kaungu ule moi mikinga ia whafkai fo i Samoa a suaku vai malu i puenga ia o le a fo i se upu ala vale papa o papa i lau whaalongo ia i lau whaafonga Samoa ia o ngā fo i o ngau ia i le ngei kaimi o le iku o le aso ma le kako wha moi ia ai o le kako ngumele so ka i mai ai o le olua kasi o lua fiku iwa fiku o valu o lua kasi o lua fiku iwa fiku o valu ia mangu ia kele ia o whaiwa Fofogamua i le kula le aso ia whapenga foi o ngai eile anga le o le kua ia Samoa o mau maringi por kalame soifua ia manuia o le dawa Fofogamua tudu le fionga ia tudai mutia junior vai lua e fai masui o le tātou tauwanga pese wha le nganga nā o lea e wha mutaina le stala i le aso whareile. Ia pole whai unga o le reia wa aso tango i toi vili le titi tua le tātou live lea. Ia ona e toi maua tuai lea. Lea ngā wa whai asi sa sape fo i o kalima le ngi vaengo lea o. Ia so stimi ona toi whai lo antu leo le numera o lana telefoni. Ia pe le mawhiona emisi e lunga o le Facebook wa le sunga i antunai. Ua ave ia le whaatananga whaapitoa lawa le Facebook. Tusa na o le taimi lawa i tō whai. Ma le taimi au awai. E le sa wai se lai. O le mea fo ilea. O le tate alo whai iai. Wa umana ave ia inga. Alana pūlenga. Mese alana pūle sili. Tunai, so se mea ki alu iai pongi sāpe malamalama i e lai mai. Ia le mea konga renga whea koe au le whimalo. Ka kofa ai ia muripola. Ia po se uso Yahweh. Ia o fo ilea lori. O koe o le sami la e live ki nganga whaanongo la malemo a la e live. Ka umai inga masalomia. E alanga masalomia
ua whaiso. E le whaingofia le soi fui anto whanau ia onga ona o le tangata le soi fuanga wai nei. Ai o te peraina e le Digicel se whaapitoa e te ono marumalo ai I whailonga ta I lima se lautala cash e se fulu e se ina yaso for waile te tasi e lima whailonga ta I lima se lautala morisila lima whailonga ta I lima se lautala mo au se talia la fonelo sa top up lusu tala pe siniatu mo so wabaroa te ono marumalo ai e te anga wa fo ipe a whaongale au nanga le ClickX e lafo ai le sele ni I le MyCash a le Digicel I Samoa Fiti Tonga Mavaruatu e ia inga o le rei whaapitoa mo nisi whaamtalanga asiasiane I le DigicelPacific.com Sekia Digicel A whaialo sa ili se a onga a mata molo walu. Au aloe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele ona la lai au kilani I saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Jalo whanawao tia roa, ua te talaina neile o unanga e veni, mo whaatangwa I au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, I le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatakatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fula wiloa le e veni. Auckland Airport Shopping Centre. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Talo falta te watu o te whawhiloa I fo te watu le nei tai fo I le alofo le tua ia I le amatanga fo le nei vai aso I whiau mga ruenga malo lava le soifua manuia. O le tusia mātai o lona mata upe luas furu ono o le whai upu e fast food tasi e whapea ia o tau mataala matatalo ne I o mai le whao so songa ia te o tau. O le upu mo o le aso le nei e whapea sauniuni e ala I le tatalo. O le tala leo le tala masani e te whaalongo ia I le taimi fo ilea o lumana I le whaalataina Yesu e so o foile o Utah ma le au o staulanga ma le nu o Israel. Sa ia Yesu ma ono so o I Getsemane ia wailoa e le I le lata le taimi e whao so ina ia Utah whaalata ia te ia. E ona alu lolo Yesu o ma ono so o ia alu Yesu o te talo. Ai wo fai ia Peteru ma Ioane Malesio no so e fatali atu I ia walatu le Yesu fe me fai titi o te talo foi mai Yesu sa te talo fa pe ai fe te talo la wale ia e foi mai ia o momoe o ia e saulo Yesu fai ila na talo soli ele me fai e ono to mata ala fa tasimao isina I tu o tas le wingal tala Yesu ele me fai ko o sa I se even tasile tu la kasi le tula ele me fai ko mata ala fa tasima ia ko alu lo Yesu ko kal e sau Yesu ia la foi mo moe fo ele sau Yesu fa ia sol ia o tau mata ala matatalo ne io o mai le fa so songa ia te o tau ia la ele umbianga fai talanga Yesu ai tau nu mai loa ia mai Utah ma la fita fo ia malu ma le tai ia le lotu Utah ia lenga sau lo Utah a whaalata Yesu le kisi e whaailoa tu ai o Yesu ne ai ilan men tup mangkofe mai Yesu te talo wa au kou le kakalo o le mele I lumanga ia o le whao so songa e wa ilan men tup ina ua le te talo le au so whai mai o ngā o mai le o le toftofonga ua whaafua se I ono o mai Utah ma tangata o le malu ia kua elo I lungam peteru wa ili meta o le te talo tu elo I lungam peteru pe kelu o so vale ku vai lunga peteru se I malanga pelu kipi mal telinga o kalinga le au le saulanga ya kipi a moku kalinga skam
Ia fe mai whaasanga kula mai Yesu o te ngia lo Petero. Fai mai tala Yesu koe suru lau pelu ilo na wha moenga. Awa fe mai Yesu o le tango i le pelu. E oki o ia i le pelu. Fai mai le mai Yesu e ke mga kuele ma whaionga o wole atu nei i le tua. Kango le tua sen mai le fia afe ma afe o ana angeru. E fe so angi a kia. Nei se me whainga tā i le tua. So le songa la. O le whailonga o le mele o le tangata le te talo. O le mele o le oso vale. So se tangata le te talo la valo no langa. Ia e oso vale, malo vale, kele ko inga me o ia, pe le mele ngo o ia, Petero. So le tala fo ila mo o e wha marosi mo o le aso le nei. O le fesiti. O a mailo o langa te talo. Te talo, e maile tasi au auna. O le tatalo o le whailonga lea o lo roto mawalalo. Wafo, ai te talo, lona winga, ua e whapea tui le tua e, fesosoa ni mai, o te le mawhaia leo langa nei, o te le mawhaia whaososonga o le aso nei, winga, e te whaia tui le tua, e ke mo mia lana fesosoani. A wā lewe vai, e ke le te talo lo ngei, e whai inga lo tai au. E ke kakalo lo, ke le kakalo lo nei, e o so vale lo fo tai au. Le tua, so soani mai nei aso, ia whai le, nei mata upu e whamanatu ia te mātou, so se teimi rawa mātou te le te talo ai, mātou te le whalangolango ia te oe, kupu ale o so vale, male malo vale, i o mātou o langa. So soani le nei aso, ana o Yesu, Amen. Talo ile taya nei ile suafa o keriso na evala au mai fo ia pui pui mai.
So Fofogamua now to my Chrissy Vaimoso pena face out to Talo. Yeah, Tali lava le tangata lana te talo pena fai pele faya. Mole joile gang fa taile sunga ile fai au ya pastor la fai copa. Ja, ole Assembly of God i dai lano i savai. Mole tato polokalame pe ona fa funga tu yai. Ile nei fo i vainga ole Aoauli. Ole vi ingole tua. Ja, pe on fa peleu mo wel tu specie. Ale kalesia ole op ia waso nga tai. Ele wo toi langi mai ele vainga le pe ona fa funga tu yai. Ua toi valumala fa bidu te ona tale ole tu la e lua. Ja, te van tale van toe die vainga le Aoauli show tina ya poe o show tamba ya poe mai. Hanga ka isel va vius. Ja. E mo toale fia no fole fale fia ya no fo tono la na ya ta vale le tai au po. Ja, am te leilo ja. Pe fa sana talo sa wile no fo ta. Tale van toe fo i Bishop Sengi. E mai la to umole la usulu tai au po. Au da tu fanda. Ja wa le o ina fo. Ja fionga pa ia le. Tua. Mai anta to fa salonga fa pisi dis. E nei fa linga ye fi au da tu ai le i toi fa fonga le tu. I se au da tu le tala mai ya se yuli. A whaialo sa ili se a onga a mata molo walu. Au aloe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele ona la lai au kilani i saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Jana whanawao tia roa, ua te talaina nei le o nanga e veni, mo whaatangwa i au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatapatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Radio Samoa, tasi mai batolu, amo. Radio Samoa, tasi mai batolu. Ole wa toi ono mala fa bidu te tali tulai luoni sini o tato fa silanga lo tolo bai lo fisa le Radio Samoa le ia wo mo lo si la fia e be ora basi dia io le wa ye le tato fa linga masani o le tusi o le van filfili e toi fa le tusi o le songa a bodinga lo so lo minga o le tusi o le songa fa tasi male lo minga o le va o filfili e ma wai fa penga o Samoa i se sifo tutuila mamadua o risi o tala tu o Samoa o ala ngā upu o le matafa i o le matai e le whainga o wha le walawe pe o wha i pui ponga ma liu o le o siusinga o ainga pe sila whainga o paolo o si i wha alo wha langinga o e kalesia ma le tele o le ngangana o wha alo longa e na o le fitu se fulu tala le tau na o le visa lava o le Radio Samoa e le tolu pa tolu ono Hobble Avenue Manukau e maua tuai saulu minga Mori si wha mtalanga wala mai le lua ono lua tasi lima i watolu. Lua ono lua tasi lima i watolu. Pētaka iane i le shopradiosamoa.co.nz shopradiosamoa.co.nz e whai mai aisau oka whawhitai. O le wha silsilanga mo suli o le ainga sa lua whau i ta fito i mangiangi. Ma tote wha tolo wantu lau wha fonga Samoa ai mai se upa ia sau ngata. E le papauina wha tupe muli a le tauna fonga i sa mātou wha mtalanga. A wā o upa ia e mai le vavau e o antu i le wha vavau. Tu lau na lava. Ai wha maratu antu i suli o alo mawhanau ai mai se paolo mangafa. E malua isi o mātou ainga sa lua whau. I le pitano o ta fito i mangiangi. La tanto mafutanga e whaia i leitulai lua, a ngā i leitulai whae i le whiawhila strona nei, a so mua o le masino manti. I le mautong le teitei whono, i le se fulu wha pe salo plates i o tara. Wha mole manatua mai lau la fonga, e whaia i lau whirangalo malie, ma sau plate ma, ia wasi tanto i puti i le nā whiawhi. E morisi wha mtalanga, wha msota iane i le olua tasi, o valu o ono tasi fitu valu.
o lua tasi o valu o ono tasi fitu valu. Anga le leila tua te antu lau tau soi fua masoma tuola i le aso ua anto faina. Tai olo seinia ele te fono male lau. Male tanto faa linga muli leu tau mai le rivaenga le aso. O le faa sisilanga mo alo matama whanau le fioanga o asau. I lewa ma le faa lolo ma tau te tatano o toi le pa ia ma le mamalu o tama whanau uma. Alo tanto nuu le fioanga o asau. O loa fio ma papa au i New Zealand nei. Le pa ia lawale a wale a fio a inga ma le mamalu ia sala fai. Ma upu ia te oi le pule wha pea. O le awhaia la tātou mafutanga i le aso mua mati i le tuatusi o le Otara Music Art Centre i Otara mai le afo le tolu i le awaulianga i le fitu i le afiafi. O le wha moe au tasi lava ua awale wha mautuina o a tātou mata upu sātu ua mai le tātou whonotanga tālu ai. Ia, mo le wha moe si o tātou nuu o le nei tau sanga. Mo moli atu iailo o tau soi fua masomantu wola i a tātou au lia le aso i le lofa ma le anga le lei o lo tātou o tua. Wha mole wha mala tuantu lau le sitala e whaia i lo loto faitalia. Ia pe pūle lava oi i lau whina ngalo au le lei. Mo nisi wha mtalanga wha so ta iane a tātou numera nei o le anta ua. O le olua tasi o valu wha lima iwa valu. O lua tasi o valu wha lima iwa valu. O le olua tasi olua tasi o iwa o wha lua lima iwa tasi. Olua tasi o iwa o wha lua lima iwa tasi. Ia po le olua lua tasi ono iwa. Lua tasi valu lua. Olua lua tasi ono iwa, lua tasi valu lua. Ya, fa tele o lo seinia ele laulaua fono. Ya, ale mafutanga na alo motama whanau le fianga o a sau e nei i New Zealand. Ja, o nisi nao tātou whaasilsilanga leo tau mai le rivaenga le aso Samoa. Ja, wala wale longa puyeli i o lo tau pa ia, ma lo o tau mabalu ai le a wadātu ia tātou telefou i le tū la elua e pe ona sa e whaafonga atu iai. I leitu lai tasi e pe ona whungaina ma tāpereina e le sunga i a se yuli malang leifi. Malo, po se tāta Samoa i o ane tau ala whai. I a tu nai sao ni o lela tau su e meska kupe Australia. Le malupio. Fiane Big Mac nawa e papa i ai talo mai le tai ona nei lai le Uber Eats. He, io ai kingo le leise. Dance musika. Tai le fa tsi mai le dia Aoauli Amelia fa moana. Ma tātou umale mafuto mai le dia vaengo le awo. Oka la uhani. Ola uani pa sili o te patu saina. Ise apa hela pi. Pose pisu pasili. Pose vasi que mai piti pasina sa pasui. Bonita mato maripi. Tony lau pinangalo tapa hai poipo avane ile malo ele anga ole tatua etele ayole ti akolo pe basa pepe ole po.
Malole no sai Fofogamua ia whaatala whātu tapo inga le tunu ili nei fui whaupopongo tala mo le soma lau whaafonga mai tala tamua. Whaasauina le pārimi o Samoa mai le la whātu o le lea whātu o tuanga. Pai ki tia soi fuoti namata mata i whano le kāne so le susu i sila. Talonga whaawau e Andy Lee o le tapai ne se fusuanga paka mo le champini o le rangi. Whaafonga mai e whalau tele no nei tala. Wa whaasauina nei le tamata i pārimi o Samoa fia mea Naomi Mataafa mai le paloto le le whātu o tuaina i le mai ai o vai aso o le mautono whainga whaaportiki le tunu. I le palota sa whaia le tua whianga le pārmene le so sa whāto i le loa e fia me. I le lafu whātu i le tosu whāpalota i oe i le sumare lima sa te. O le lafu whātu sa whāto ai ono le vai roino le pāti le fast. Le sa vai e fia me o i te ia le whainga malo ini sui la haiti. Ai o se whāte inga sa i aile ngā o inga le so ina o palota sui le fast whāta si mai sui le whainga malo. O whātua i lalo i le lafu whātua le te iuro le tua ngai tu le epasa i le maria le ngoi. Sa talia le whongatala i le mauta papari i lio ma se pau i le talo sanga alo i ale i tua ngai mo se paloto le whātua tuanga whāsanga i awhi me sa whātua i le spore le tuwai. E rusa ma vaenga i mo mia le whāvai le tunu. O whaipule te ia le vaenga tele o whaipule e te tawana la te o whiria le pāre mia ai pe whaawawa i pe se pāre mia o iai. Ai betai. Sa whaaria le mano Samoa o le ngā yoinga tu le epa mo se a talo sanga o se paloto le leus whātua tuanga o se isi le ona tau mawhainga wha mamai sa veu whainga wha pakiki. E ulava o maapena mawhtanga le fast e sa whaari manino le te iuro le fast o iei nei la audio le maali e toa le o te smet. E le mana e toe whaisis whainga palota le tunu o wa o le o toe mamauris whainga palota. Marisi, o le fia whaasauina le o tupe whaaro le tunu. Malatu langalongo ai pia fia me e ulava sa e tau ai, o te tau ia fia mea na wha maawai ala paia. O le ata tusi wha manatu po le mural e amana iai whanana e Mr. Collins a whailoina le asto nanafi au kilani, tasi li tau sanga talu na maliu. O le ata tusi o tusi ale papui pui tele po le wall o le nofanga tele mo ta avale le taulanga marukau i au kilani taute, ta tusi e tusiata ia Tanine ma Charles Williams. O le apolokete e pena amtaina e neitu stala, e neitu siata, i le lango le aingo whanana ona o ia sa mua lango ina le la ta leni tu siata. O le wharetua whanana masa fia Collins ta tu si ai lungo rei tu lau, a le Facebook ni na vai aso. O le a whapa i eina, po le whapa i eina o le a te whaia i le aspia whia nafi. Ta ia whai lo aino na nganga whaktai le nganga lofa, lango ma talo. Sa ofo ina atu ia te ia malo na ainga. Whanana le suia le pātia le green se whasu i tau sanga sa matpungia. Au ia te tau turinga sua tupe mo sosani au kilani o ngā tonu. E le solusu tasi o Februari lua te marirufu wha, ma mariwai. E se sua enga whauri te lope o whai loai, o le lei whatino ngani sila li tu ma i lalo le numero i la tu e mari liu o no le ngasti le kane sa le susu. E beona whari ai e stasi tanga tu sue. O le sua enga sa te ia le ofisa wha malo mo enga le kanesa. Ta mauai o New Zealand Australia e ei di whātūlanga na pito sila no maulungo ngā singa ka nesto le tusu i le rangi. Tusa lea ma le toatasi ma le awhi o tinamata mātai e a awhi ai. Ai sa mauai foi. O le whātūlanga no i la tue mani liu ma le ka nesto le tusu i ao te oro nei. Wa pa u mau lalo le whātūlanga na pito mau lalo. O whai ti lua tisi ma le tasi pasene i tausanga te tasi. Pari ele te mātai professor o Langori University of Victoria Wellington i wha mai pisi Mona Jeffrey, o se talane le tele lea. Ta wha te ia ina o tilkilo i le ungo le suenga ma tilkilo, pe o le ale me sa tupu mai de tono le sputo sanga o mawai. Ma i ilo ai, i matau po, wala i titi atu penu umero i la to e mani li o le kanesa. Ai patino le tinamata maatai, e lunga to le lima sputo sanga o soi poa. O ni usila o le tele le tu ina maile i lalo le numero i la to, e mani li o le kanesa o le susu, e peona e whali ai. Ma e fōriga mai o le lei. O le tele le o le tele atu lea o le kanesa e vave maua. Ma tonga fitinga, pito silio na le lei, e whātino iai. Ai o le uwhari e Jeffrey, e tele lava se mea ia o na whaia, pe a o mai loa e whaata e whaia. Ma e tele atu se lenga tusa o iai, ai wanga i atu lava ise e wala le lei. A betai, o lona atu ngalunga tele lo iai, o le lenga tusa leo tau singa e whaia i tinamata maatai maori. E pia o le polokalame o whaata, e leo mo whaio na lelei mo i la tau. O se whawhi tau li whapea sa a whiai fo tinam tamata i pāstika i temi o tonai.
ai fa mau ngala te mai nei o fai loai o lo la to sa fia fa ate fai o pito sili ato na mau lunga fa tulanga na le lei o yai nei lo matu o le fast food o te usanga so ta inga minister vai fa for sila ba vasta mane o Peters masaina o le ata o tele mo ana tele noanga ma lona sofa fe ngai wangi ila to ata yao o tau nu nei saina ile mai ai o le matamata i tuunga so fanua mo le pole Saudi Capi Saudi Arabia mana mai mo ino fusu anga rupe Saudi ai lauri Joseph Paka ma tama mai Congo Martin Pakole il fai un basso e ia ana fo tanga mai si ofisini o steino fo poina el fi ai ma te ulo ma tanga luenga fa va ma lo le parti fa komunisti seina Liu Chiang Chao o Saudi fo ia fa ia fo tanga ma minister mata o por vai fa fo le ma lo le aso atao wangi e se fam talanga sa fam tu ina sa fa ali ai Peters o steino se tasio pa anga tawo ma sila e si o me ai fa ta wa inga so tanga tangata fa pe manganu o fata o toina tala nui nai foi so tanga ma sila ma le Pasifika ma le lautelo ma tau por Lope mai fori mai o le au fi ai foi ma tala noanga ma va i va tau tolo seina ta fa ia la to fa ta gainga fa ngai pur fa moni i le vasa ta semana le vasa wai le sa ma foi no to suia la va lele o singa yo ingo o mana to inisi o le ama foi no tu le ni sila nga ia tu so tanga va la ta ma fa la tonga fa military le okus i le va America Britania ma Australia e yele manato le anga la ngai foi le mata o pu le asti singa tolo nei al par mi o le cookie a Mark Brown le sa e stai nei se mani nga masaina e pono polomi se ini vis many e foi le cooking o le marienga o fatangai seina tilo se tulanga elinai o nga samir nga te falo le cookie le o ye atunga e fa ono fatangai seina fau se ani wafu malai va lele mani va e tole le cookie e au fi ai mani va nga fa mi teli a mai er for tanga yo na nga ya tulo Peters le taulanga Mongolia ula apa ata e tala no ai va nga tau fatu anga maturisi pa pe ma soul I kore soke mo tala no anga masuyo le malo ai le vasa Filipaina po le Philippine Sea o lo faua mai fati te inga so fata sel vitufita nga te fale fita le Froni America ma Japani o le fati te inga oi o le Pacific Stella 2025 o lo afi ai va te tele to wa veva le to Froni le Charles de Gaulle ma se kulupu ana va tau se va ngol sao o ia fati te inga lo afi ai ma va America to wa veva le to o le US Navy's Vincent Carrier Strike Group mana fita fito le pui ngona nga te fale Japani ta wai o le sine au tu o le fati te inga o le fai loa le tau tua so fatasi mo la tiri fa maro siringa lu le fatasi fai tulangi ma le so fatasi fa va malo le longoino sa loto ma le avano le tala ile tulangi le Indo Pacific o America mai se tunu wa tungalu le fatu pulo ia mai o le anga me o saina le Pasifika le la te mai nei ile va stluai tolu na va tau sa fa ia la tu fat inga le va sta semane nga te fale Australia talonga atonu ai tulele uma sa mau e rupe sori ai lauri Joseph Parker le la fuso anga Martin Pakole le fa asto sta a e tele tonu fa ia o nga Parker and Lee o se unga sta ia le fuso anga se fa mauni nga lea o lana tava fuso o le isi le o le isi ona fuso anga e le tau ona fuso ai o il sompino lo langi ta fatu ila le Parker e Pakole mai konko le tamar sanga Louis i Riyadh Saudi Arabia na o sui tulanga ia Daniel Dubois e tue lua so fai fusu anga ono se mai o tu poa o ia umeri sompino lo langi le IPF ta faava no e fusu ia mapaka e tei o te faa mamulu ona o se mai e peona ta wine ai o ia masa solongo i fainga faa poru kike au fi ai fai brenga ta mafu ona tue faa mamulu i tu poa angi ai ni masa solonga ta le imanao ia pule o te poa ia Frank Warren faa waule fusu anga mapaka ina ne mamulu e fusi ona mawai lo le amano paka e fuswaia Alexander Usyk o Ukraine o lo ia umia I champini tele tolu mo se fusu anga e tafa ia o mai champini pari er faya o nga paka yali mo mia e paka sana fusu anga iri champini o le rangi o le ruafa sumari malu ta muri manu malo e paka iri champini lo rangi le WBA a le tebere wa fari e Martin Pakole e nei mangao e tadir fusu anga ma paka ono lo ia Congo malona inga sia kio ana business baris ele faia ni ana tolinga o pakole na le lua so sa tapena ai more fusu anga tonu ana Saudi Arabia le tai au le so fusu anga ile mai ai o le so ato malangane I Saudi Arabia
Tālu tu tonu le mai na mamafa se lau fast food kilo kalama na mamafa. Toi titi lava luas food kilo kalama. E mamafa tua ia paka. Tā whaelo ia pakole i le boxing, le box nation. Ele manao foi paka fusu ia tea. E pitai. Tā aunga ni atu ia Turkey al-Sheikh. Olo ia wha mafu foi na fusu anga i Saudi Arabia. Ina i osa saolo i lunga le valele mo foi na te se vai ngā tupe. Kele. Wali ia pakole. Tā whaali atu e al-Sheikh. Wana o ia le tangata e mwhera whasa o ina fusu anga. Ono le toi whau i tua o Daniel Dubois. Ma ia tā wai sari manao e tu i lalo ia al-Sheikh. Ma ia tali e fusu anga i ulawa e le Sauniuni. Tā ia whai tio ina foi le pula Dubois ia Frank Warren. I le eo sana whapetai atu ia tea iluna tali o le fusu anga i le ten murimuri. Ma ia whai loa ai sana o pāka malana baenga sa watu le potu. Ma mamori atu le latu whapetai a ia. O whaari ai a pakole. O pāka o se toa moni. Ina u whātoru na toi manu malo la roka pia le onga mawalunga le Galston Boys High School i Champini o awa onga le rorangi a te sema rua paru whapa. Tā iei se lato a o penga whaari no lilo. Au sa iatu mo le tamarasanga le World Schools Rugby Festival i Abu Dhabi. O le matanga luanga o le malo i no poponga po ngutu i le Universite mo susuenga SS au kilani le Auckland University of Technology. Tā lato ua foina i tamata alo e luas malona i talinifo. Tā ngau sia wha pitoa lava mo i lato lava custom fitted mouth guards. Tā wha o ngai te mai kia o ngā universite ia wala wha te konolosi o wha ata. Ina ia pua ina ele tā tianga sa o ka ngifo tamaita o tamata alo te jodase. Ina ia mauti no aile fitau ni le eo ka ngifo e ngau sia e fua iai. Ma wha ai titia i salamatia ia fianga o nifo i lungon malae. I lungon malae, ale ai mas whare tonu o le lato tā ang. Tala nal ne yaso, manuia lava le tapo inga le tunu. Ua mawhai ona awina atu tala o le tau, ona o le langolango mai a le Finance Direct. Bili loa api i le ovalu selau, tolu iwa ono. O le venga nei le tātou tala le tau mō le somala soa tai au e peora una mai le lo fisala vai tau mō lo si le fia. Ala mi antu le poa na nei o le whamai e angi manu mai savili. Me oro yeina i wanga e oro to ulu vava salo ai. O le vela alo yeina te miring mo angilani lus fulu ono tikeri. Ma lui le poa na nei fulu fitu tikeri. E ngoto le lai le ono miru te ai le valu i le poa na nei. O le venga wala soa tai au e o soane le lai le lua miru te ai le fitu i le tai au. E awa mai ono yeina i wanga i taimi o le tai au i kilia mai nisi u taimi. Ma lula ngi mai u savili, mai sau te isi sifo. On ngai hantu lei le Aoauli ma le fia tai au. O talavantu i Samoa le venga ni le tala o le tau mo o tau. O au susu o le vai to e lau o lo ofitia hai Samoa mai au mai au ma timu ea a fia i le antoro. E nisi u taimi. O le venga mo le soe awa e nisi u taimi ma timu popo wha pia nai wila ma whai tili. E ono iai i vaenga maululunga. O le vainga mo le soa te amo Samoa le anta uluwa vasalo ai nei timu ma e ono whioloro le mafa ai popo i nisi o vaenga le toro. Tulanga nei piore kei winga ole tau le nganta mo au kilani ai whapefoi i alo tātou whaasirumanga i Samoa. Homeowners, talofa lava. My name is Api and I have a special offer for our families today. If you require personal financial services, I'm only a phone call away. Call me today on Olualua Ovalu Fafa Lima Tolu Tolu. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso.
fiangana mai le rosa pa e le rivango la Aoauli ma le pese ia Isabella. E o le walus full ma le tasi minuto bute e ia le tula e lua va utia tu. Ia se ulu ma le fi manta tu tala pio fa fuaji le tro. Le rifo i vango la so fa mal mai wingo le tawi nei manukau. Le po am kilani so te fo le rivango la Aouli na ia la va. E le uli kele nga iau te vai tu ilunga o a tonu o no tolu ane le pe tolu ifo ia na iwanga i se taimi e le o toi mamao le rifo i vaengo le uli ai o le tae ona lila e pe ona lausi la fia le pa ia malu le enturu o le sa whanga solo ai tau le banga o le fono tanga le pa le mene o le malo tutu o tasi o Samoa a tonu e le o toi pomale le tulanga fo e pe ona sa ia ile la fo fa tu sa fa pele ona tu da tu le tai le tu ngai fa fa tu ye le HRPP po o le vaing fa fa yo lo pui ya tau tanga te Samoa ile fong of delight ida ye mafailia ona fa le palota e fa pele ona fa se tu anga lo ile fiong le tu tai pa le mia o lo tantu tu ai le le tantu wanga ye tu ye ya ona fa ya le o le ton po fe le me anga ye ia lau whai unga, ia wa ole me manino. Ia nawa sila fia umala vai tātou ia na maua lawa no. E sila mamai mō tu sao ia. I tangol manga o fontanga al pale mene o Samoa i le tae o na leila. Baftai. Te fasisila atu wa matele nita o manga le fono ao faitu la fono ua marmaunu le arfa o mota le nita ao o lewa ta faila le to aingo le lenga nei le basa ina ua manu faifo mo ilangi le mamalu le sisilese o le ao le kalesia o ia foi na tautua ia tu a mamatua e fa vai ia Samoa to ia sai de ver ni taiao le anga le auma e le longu mia e to fo lo fatu ma fata lo fatu i tu langa lo ia i le pa ia ma go lunga al parlamento ni tai fo o pa ia o popo al mamalo o sunga fono e fio le tunu wa ainga mo tama ma ainga kalo polu to finga i tu au mala taua ainga le tai ma le vao fonti i ia le li na o tato silfai i lona file mu le nei asfo o fo i mai mo lo tato wala wina ma lo so fu mnuia ma le langi mama sila fa fo tapo mai le tunu le tai au yo tafa fia yo pa ia fa lupe lupeina e fa talo fa tu lo parmene i lo to langi mama ma so fu mnuia tapo i maia male mnuia e leo style fo parmene le siti mai on fontanga le motanei au ma fua ono nga ruenga tina e fa wau e siti ai tu langa o tia na fa mo parmene mana nga ruenga fai lea o fausi i tai lo tatou sa e nei tai ao e ui e sa tia pea le folonga o no tai whana e tupu e pea i lea taimi tatou folonga wha parmene al wha manatu ale tala lei ia maua pea e tai o le tunu le file mu moni o keriso o le tautau le maua nufua tautai le ri nei aso tira tau mua ma ia toa ma le langi na tātou ngā ruenga lo tāpua i mai si o tātou atunu anga le lei le ri manu ia tele le sunga fono nei aso manu ia tāpua inga Samoa
malinga ngai te tai al mota. 1 minute, you're doing a little DIY. Nice. The next, you're doing a lot. With Towers Award. E tu sai ma tu la fontu mau fet sul wono. O le parmene o tu natu nei le faringa i le fono au fe tu la fono. Mo le ino tu la fonto fa ofi o ta o lalo. Mo mua. Tu la fonto fa ofi o tu te mo fa vai numero lua o lima. Lua. Tu la fonto fa ofi o tu te mo tu la fono fa palota o lima. Tolu. Tu la fonto fa afi tu te ungo tu la fono fa pipui mo toi fo ta inga lua o lima. Tu na tu ne yaso lusu fa February tau sanga lua o lima. Saidia ona po fia mena o muta afa te ta il mota. Tu na tu pepa. Mo pe palpal mene lua filosofa lua filosofa lima no versela umleman li pot fal to sanga pulenga so abaya Samoa mo to sanga fal tupi lua filosofa lua filosofa to lua pe palpal mene lua filosofa lima no versela umleiva li pot fal to sanga fal medio Samoa mo to sanga fal tupi lua filosofa to lua filosofa to pe palpal mene lua filosofa lima no versela usifulu li pot fal to sanga la unanga va asa mo mo to sanga fal tupe lua filosofa tolu lua filosofa fa pe palpal mene lua filosofa lima numero sala sultasi li pot fal to sanga le pulenga fa foina talonga es to tupe mo le to sanga fal tupe lua filosofa lua lima pe palpal mene lua filosofa lima numero sala lua li pot fal tau sanga le pulenga e whafoina talonga es tau tupe. Mo le tau sanga fal tupe lua filosofa tolu. Fitu. Ono, pe palpal mene lua filosofa lima numero salau tolu. Li pot fal tau sanga fal tonga va Samoa. Mo le tau sanga fal tupe lua filosofa tolu filosofa. Fitu. Pe palpal mene lua filosofa lima numero salau sulfa li poti fal tau sanga al pensione al palmen mo le tau sanga fal tupe lua filosofa tolu filosofa valu pe palpal mene lua filosofa lima numero salau lima li poti fal tau sanga al pulenga wafu mtaulang mo le tau sanga fal tupe lua filosofa tolu filosofa iva pe palpal mene lua filosofa lima numero salau li pot fal tau sanga al pulenga tupe fa va malo Samoa mo le tau sanga fal tupe lua filosofa tolu filosofa sefulu pe palpal mene lua filosofa lima numero salau fitu li pot fal tau sanga al tanga renga fsota ingam fa mtalanga teknolosi mo le tau sanga fal tupe lua filosofa tolu filosofa malisful maltasi sa ro lua filosofa lima patas tu la fono fatun tonu so tanga mali o lepa mga luenga lua filosofa lima fa lolo lo Lafo ale sus fono parmene mo le tumalo pa loto le pa o te tapa la fiona sus fono mo le pa ono po kirepa Lau fiona whangwhtalai au te tulai atu malenganga whaalalo tu inatu le lafo mo le palota o le whaatuatuaina o ta peneta le tusai ma le mata au pu tol surulua pui a i le e au fiai pa le mio Samoa ono po fia me na o ta afa wa fai tusai ma le mata au pu
tolu sutolu pui lua pui pi o le whaavae le tūlanga e whaapea ua o lato le mawina le whaatua tuanga a toa o le whono o ao whaitula whoni. O te whaftai atu sumaru ua manino lo finangalo tu son taupu. E mor si fia le parmene ua o tauru maingane le pamtalanga tu si o le lafo. Sai mai ingo tu lafo tu mau. A mai atu ina atu pepa. An fai ai so suis fono tu le mai fatu se lafo e pe un taupu sa sa uno ne le suis fono mo le pa. O le whatangai no le whaawau o nem taupu tu sai mai ingo tu lafo tu mau. O le pula whaatanga le whong talai. O lo manino ai ai ngor whaavae lo nta upu tosu tolu, pupu lua, pupu pi. Ma o lo muli multa ia le lafo. Ina o whaalia manino mai ai I upu. O le le whaatuatuaina o le kapeneta. Tu sai mai ai ngor tu lafo tu mau tosu tolu, pupu tolu. E ta awhi o whong talai o nem ta upu. O whaatauina na ia talunoina. O se tasi o ta upu o ta awhi ngai. E tusa o whaavae ma tu la whonu tu mau. Ta tia le, la whelo lavo. E le whaingofia le toi fui anto whanau ia onga ona o le taunga tau le soifuanga wai nei. Ai o te peraina e le Digicel te whaapitoa e te ono marumalo ai I whailonga ta I 5 se lautala cash e se fulu e se ina yaso for waile te tasi e 5 whailonga ta I 5 se lautala mo risila 5 whailonga ta I 5 se lautala mo au se talia la fonelo sa top up lusu tala pe siniatu mo soga varoa te ono marumalo ai e te anga wa fo ipe a whaongale au nanga le ClickX e la foile sele ni I le MyCash ale Digicel I Samoa Fiti Tonga Mavaruatu ia inga o le rei whaapitoa mo nisi whaamtalanga asiasiane I le digicelpacific.com Sekia Digicel. O se tala fiafia nei Samoa, wei nei se tautua ma se unanga family noto mai le kampani o le City Car watu si tasi dua lua Lincoln Road Henderson te maua iai le tele o tawa la poa ban e o foi tatu tawa le laiti. Tania foi la tofa ale tonu tongi e talafo mo le tatu cashback. Ama tatu lima se lausi aga ia tu le lima afe tala. Pe so te mai unia Peter Prenanto le numera o lua tasi o walewalu fitu lua. Pe amana mia se tawa le fau molo ainga I le tau malulu. City Car.nz. A whai alo sa ili se a onga a mata molo walu. Au aloe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani I saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I mangele. Whapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matuipui o le whana witi. O tuipui le COVID sfuluiva mo I lato e sfuluan tausanga malunga atu. Whapea matuipui o le flu. Pala au telefoni 255 iwa valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa foma I mangele I taftafane o le McDonald. A manrua I taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Au whaitawina ai le whamtalanga tusi o le lafo e pēntuina mai le pepa sa au tau meina le solusu wha o Februari lua o lua lima o te whaitawina whapea. Talai lafo whatu o le whatutuaina e whaasanga le kapeneta lea whia imana fionga palemia o whai e tusa manta o tosu toru pui lua pui pi o le whaavae matura fontu mautosu tolu mane vaenga lua sfulu o tula fono tu mau mafuanga mo palota o le whatutuaina pui a Ila suli mo Januari lo lima no fate ese mai ele fionga palmia man vai fa el fast ata sei mai si min sta to lima o lana kapeneta pi
o lea whaate e seina, sa whairo atu le whongtalai, e ala se tusi la su fetu i anuari lo oro o lima, na sainia e sui al waang whai al fast, e au fia i le fionga i a ona pola auli le rotea, bolata e wafosi, ma le fionga le whongtalai. Si, taru mai le aso rusu tasi i anuari lo oro o lima, o whoringa mai ai, e nā to sfuru lima sui sfono, o le palemene, o lo mawaina le palemia lo lato whatuatuanga, o ia, isi minsta e to lima, lea whate ese whatasi mai ia, ma le to aiva o isi minsta, o i lato ia, o sui sfono o le vaenga whauwhai, a le fast i to tono le palemene, ma i lea tūlanga o le mawae tapula ma o lalo, o na fua e lua su fetu, le mana mia e ia tau veina ai le whatuatuanga le ave ai mpare mea. Se tusi tui nātu whawhitalai le sutasi Februari, na lisi ina atuai e le fionga ia ona pola auri le utea polata maukosi, le toa lua sfuruiva, o sui sfono le waenga whawhai al fast, o ia tau ai whapea, o le toa tele o le awhai sui, ua furisia e le waenga whawhai al fast. O le lisi o le lusu ruiva su sfono le fast e le o a fia e le palmia po mi stai to limo nan kapeneta le en fate ese e tawa tele mo le manuia lau tele le tunu le fai ai se palota o le tulanga le fatu tuaina le ia o mai ai se maninonga i le neimta oku e fa mata o lo iai pe le kapeneta le a fia e palmia le fatu tuanga o le palemene. Ia o le lafo le nā, tonu tato tula kontu mau, e le o manino tere a ia inga o lafo o mea whapenei, ia awa o manatu o no le wawa ai le tato whawae ma wanoa whapenei ia o leo o talia inai, ina ia whaatino ma talano aina le palemene. O leo foi wa tuina whaatasi mai foi tu sai tula kontu mau, ma suafa sui sifone to lima, e sau noa le rafo. Sui mua, ona po tula e pasa i lele mlile ngaoi, sui lona lua, ona po la wofo fontoe nufsili pia la wofo, sui lona tolu, ona po fai malotoa Kikas Towers, lona fa, a fionga le ana Roni Posini, lima, to fa le ala kule rimoni a yafi. O le whasolonga fui le nā o saunoanga e nem taupu. Mai nā o tai 5 minute. Mai tau mai sui mamaru nā tai 5 minute le umi o saunoanga sui mamaru to tasi. Tato tulafon tu mauru nā. E ese mai sui to 5 o le waiang whau whai a le echa pipi u tau o swafa. O le a maua a wanoa mo nisi sui sfono a mesa lava o kabineta ia manisi foi a sui matutua o le maota. Ia o le a maua le avanoa e fua i le teimi u whaatangina mai e tatu la fontu mau e whaatala noa ai le neimta o ku rumole o le palemene o le whautuanga muna mule na fua o lewa tu natu le whaatanunga na fua o lavani i toi whaangaina suafa o wa maa fua o lau ina atu o no le tusi na amai ai a whai tatu saunuanga tatu a ngai pe i tu malo na whiwhilia i tātou, i tūsa o tātou tūrafon tū maura mauta. Ia, me leo te, tā pālau whenga suspono mo le pā, mo lau saunanga, 5 minuti. Lau whenga le whomfitalai. Ma lia lau whenga le te te tungai se i tūlai mai le, lau whenga mistaunga lunga te. Ia, o te mamori atu le nganga whaafitai lau whenga, e le nei tai au fōua, mai a fō i ona e tāpa atu lia te tā. E le tau langa whaafitai, tau si ai le tātou whontanga ma le tātou whaamoemoe. E le, e se tūlanga e whaavlawe lau whionga ma le lafo ma le whaikunga wa e tuina mai le lafo. Na paua le lau whionga o te whia maanam lama. O leo manino maanam lama le whina ngalo le whamasnonga na tā upu lea. E le
te au mai tuan mata upu pe withdraw alo ta tia se yalo tato pan mene mata upu nei lau whionga nga o whiringia e tala whia ngai le wha awau o tato lafo lea o le mea io le lafo lau whionga le makwalo lolo ma ngai le lafo i le temi mua mua ngai a te whiringia se wha malmanga lau whionga tona whonga tō mau vansu tōru pe putasi o lo manino mai ai nā le mawhai o na tōro te ar pan mene o se mta upo lo ta oto ma whaatari e se whai unga whaamisinonga o le ala ngala o whionga lo tūra i atu ina ia tātou ia manino ia ta iala o tātou whontanga ni te au mat whaadon waftai mo le whirangal whaalia o le whionga le minsta ia o le pea no utoro lau atu o lo savari lava le tātou whaamai tai au ne tu sa matatu la fontumo e mesi foi o tu la fon whaavai o leo wa mauolo whirangalo e tu sa mta upu wot whaamisinonga ia ai ie manatu o mta upa pene mta upu lava tau parmene o mta upu ea ia o lo o tatala mai parmene la tau tanoina o le winga leo o le tūlanga o le SS o le pula whaamisinonga ma le pula parmene mta upa pene tātou te soala pule ma whaatino i tono tātou o le parmene o le ala lea lewa o watuele a whaatinunga ma le tala ni fo ni tai au le o lea wala ngā tatau le mta upu e tala noina e le parmene o whionga e le fi whaanau wa ia le fina wa ia le mta upu o le tūla whono tō maua tūla whono le parmene pule le parmene e le kau whina wakula wa whionga ai pia mo foi antu sa famtala o le lafo tau se vangala o whionga wa e sau no mai o te fatua se lafo fatati e se vai ngalo tu lafo tu mau ai ka po walo ka po ngame nga mat fa tu la beso o plata no me tai lo whionga fatal fatu ni tai ia man mo le silfia lo whionga o le uma tu mai e famsinonga nafi ala fatati e se mta ku le e cha pipi e tu na tu sei mai al fon tanga pan mini le so lo no vinga le tang no no cha ku le o le a fo e le fai uma al pan mini le so mo fa lo ia o tu ava penema fai uma fon talai o fai uma fon talai mo sali mo tu ele fai to suia ma lo vinga fo le o fai al tu te forma fon talai tu sai mal al tu la fono e se lava tu langa me fa pene e am tau pu me lo te from sno ia o ma tau pu nga e ono tato va va ia am tau pu ne ia am tau pu lava wa fa to ai mai i le fon talai ma parmene ia le ala le wa ma foi on tala tato tala noina ia le go ma wa ia o lo fa tala from sno e se fa un al parmene me da famiglia lo fa ma mista ia o le fa un al fo o fa mat mai palmi fatalo fatu le fiona male mau termita yao ya pape foi le campo ina mau le fiona le mal Samoa i lon tulang falupe ya ai me se foi tapo talo mai o tato tama fale nganga ai o tula e tula o fiona le fuftala i tau ko la nga le fiona le sta ona ole fafsilia le fo e winga il tanto tu la fon tu maulia fasino in ta ko lo i mo famsino ya ole o ma o fina lo lo fio ya familia du lo fio ngal sta tanto aveio le usano mai no fo ya ma le fa pe mai ya tu ole feita waso le fa kasai da so ele sono stata alle tu dato go dato sei il tau tu oro ta tiene il mame fa di non mi fa lo fio na lo fa tai to fa lo fio tu sai par mi ya le o me lo fina ngalo ya na to lava dato fa me mo le tua ya
la afsoso ni mai lau tu whātua whalainga. Me te whong tā upu wonga whapene. Ia, lau whenga le uklai. Ia tu le watu le whenga i wha māmarapa. O le le mangingo le mako whalongo. E pei whale kongu meo. O mea ia le pake wabalaka marpalia ai le o mangingo le. Kailo le ngisui. Ai le o mangingo le. E kako whalongo ke o mai mau. Kafre. Ia. Tuna mele whenga le. Tua pa. Le whenga i le whongtalai o te tuna hea to le au te langona le umame uma. Mai o whamalo atu fōi o lau whenga lava i lalo o tātou tula whono. O ore wha e whaia whai unga mulmuti. Ma rela o tuna e tuai na a matala ngā tā. Lau whenga i whongtalai o te mōmua na o whātu o watu. Lau whenga whapewhoi ni maru tātou mauta nei. Whātu o whoi whawhonga mai a Samoa ia na tulanga whalupe. A te mai o na pupu tauni o le awanga sao loa i se whamkalanga. O le lafo o le whatotua ina. E whalua o na tupu i na whaasfuma le roto sanga tauai. Mo mua i la whamu se langa le roto. Na iai le whenga malo tupu la efi. Na uai le whenga malo. Malo le i tāpipi. Na tua iai le i tāpipi e whawhaya le malo. I walo le pāle mea o tofi lau e ti ar sana. I le awhengu sa lau valurua e le whawa. Tau tupu whawi. I le tau sanga e awhengu sa lau valurima. Na awhuai o le whaasa. Jalo whanawha tia roa, ua te talai na neile o unanga e veni, mo whaatangwai au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Afia maua sosa, Omega Ka, Diana Lowi Moa, Omega Ka, Sabale Tau Mofie, Omega Ka, Fili Mailo ile Omega Ka. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive i Manukau, o le telefoni o iwa lua vitfitu lima walu tasi lua. Susu mai Manukau ne, Omega Ka, Umalole Keisile Omega Ka. Beta Drive Doctors i le tau longa whaatau i mangele, whaapea manrua, o le vainga o so ngase pe amana o mia, e whaatino e fo i matuipui pui o le whana witi, o tuipui pui la COVID sfuriva, mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu, whaapea matuipui pui o le flu, pala au telefoni, lua lima fitu, valu lima, iwa valu.
mo so vanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai I mangele I taftafane o McDonald. A Manrewa I taftafane o Falitusi po le Public Library. Peter Drive Doctors Clinics. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. A whai alo sa ili se a o ngā a mata molo walu. Au aloe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani I saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa o le a o ina le whanau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vena le a onga mo whemalanga inga le whanau, free. Maua mea ai le whanau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Malulu an tule mai mo mala fa fonga ngale tunu ol fa le tunu le le e ol fa le tunu mai ana le la te milena a wino tu sa mai anda tu fa salonga mai Samoa ia an tunu ol fa le tunu winga ol tap ua fa le tunu mai mala ta tu nanga ia e wila ia ole tibide ole so no an tu ile fionga le te tai ole malo le fionga tu tai pa le mia illa na sound ngale ana sound yai ile tai ona le la Tatu la muni ko le tatu la fo ia na pe le ofisili Tau fionga le fongftarai maro le mauta o te tulai atu e whaupopo inisi o saunoa ngā sui o le malo. I le mta upo le lafo ua I le mame nei. O le autu o le lafo o le sui o le pā, o le whaamaonia lea e le mauta le nei. Le lei iai o se whaatuatuanga I a te au o le pālemia, malau ka peneta. Ona e le o iai a I mātou, se lango fulisia I to tonu o le pālemeni. Tau a fionga I le whangawhitalai. E le ai, se sui, o se vaenga o sui to tonu o le pālemeni le nei, o iai se whaatuatuanga fulisia, majority. E le o iai le sui o le pā. E le o iai le sui o nganga I whamaunga numero tolu. E le o iai fo I le sui o lotu whangale tau talatu. E peona folosia e se sui whaipule o le mauta. O le taalonga le nei o le taalonga o whainumera. O lau mau tau a fionga. E se fulu balu le whainumera a le sui o le pā o le tua ngai. E lua se fulu le whainumera le sui o nganga I whamaunga numero tolu. A e se fulu lima le whainumera o le sui o le tufanga. O ia whainumera e mamau mai le numera fulisia o le lua se fulu manfitu. A e tasi lona lau fionga le whangawhitarai. O le se fulu lima lea e ia te au o lau ka peneta. O le pule whatonu o lo o apu ele tu la fon whawai e whaafoe ina le malo. Ua mai e le taitai o le tua ngai parisui o le pā whaataita inga e lua o mau o le whaatutuaina. Lau a fionga il whangawhitalai. Na whaawai le na I lunga o numera fulisia. Ele o le mea la na le tupu I. Lau a fionga o te fia tautala I mafuaanga o lo au mai e le sui o le pā e whaawai ai lana lafu. Ia, mai le pui pui a e o le pui pui e. O lo whaawai I lunga. O ni tusinga ale fasti lau a fionga le whangawhitarai. E au fia ai le whate aina wa o minister e to lima. Ma le whapea mai e luas furu iwa sui o le fast.
e le faitau inai le toa ono ua whatea. Ia, e wa whionga le whongu talai. Atonu e se tau, whiere se tau o ia tusinga e au mai le lafo. Awa e pei ona sao noa, ia la o whionga le tatou whono taluai. E lea i se maro si anga, o ni whae unga whabaenga wha uku whai. E a fia, pesui ai, to finga whaad malo i to tonu o le pāmene. O lo whamauina i le Hansard, i le asolosful tasi o Januari, lau sao noanga lea. I le Malaysia, e tolosfulu lima, whai pule o le fast, na whatau tō ina mo le paia inga le nei, o lo whanga solo. Whai mai le tū la whono, e tasi le awala e vae ai se sui whai pule mai lana vaenga wha uku whai to tonu o le pāpeni, o le wha ma vae lea. O le kapeneta umana nei e tō sifuru lima, o sui uma o le fast. O le kapeneta le nei o lo whafoina, ma wha au le pūlenga wha malo i le tūlanga na sa ili ai i le atunuu, i le pālota o le lua afe lua sifultasi, e whaatū le fast, e sui ai le whainga malo a le HRPP. O na ua o mai lea i le pui wha, o mafua anga e whaavai ai le lafo o le whātotuaina. Ma o loo whaapea mai, e tāua tele, mo le manuia lau tele o le atunuu, le whaia ai o se pālota o le tūlanga le whātuatuaina, ina ia au mai ai se maninonga o le neimata upu, pe whaamata o loo ia i pea i le kapeneta, lea e au fiai le pālemia, le whātuatuanga o le pālemia. E lua upu o te manatua tāua i le maulea, o le whātuatuaina, ma le whaamautinoaina, confidence and certainty. I le tūlanga masani, i le whaungaina po le whauingaina o le upu whātuatuaina, i tūlanga whapālemeni, e whasino lea i le fulisia i se pūlenga. E whai, ma whaataitainga i le pālemeni nei, e 53 o na sui mai tu malo, e 53. E tino ai le fulisia, o le tūlanga whātuatuaina, e mo o mia le numera, 2 E peo upu abata, lau e fiong, e le ai se sui, o se vai, i to tonu o le maota le nei, ua mautinoa, ua iai se whātuatuanga ato toa o le pālemeni, ona e le ai se numera fulisia o ausia. O lona winga, lau e fionga le funga fitarai, e le a noa, pea o ngā se fesili o le whātuatuaina, e taunu wai i se whai unga tatau matara whea ngai i le lafo le nei. It is a moot issue. E le o se pata upu e tatau o nā amana ia. Ona o wo mai ai lea le upu pa a mauti noaina. Lau a fionga i le whongfitalai. Nā o le pau le tūlanga lea i ei se mauti noa i to tonu o le pālemeni. O au, ma le kapeneta, o loo whafoeina le malo i lunga o le tūla whono whawai. O le pūlea e se whaenga to i titi, o se minority government, o se malo, e le o se tūlanga esi. O loo tuku foi i si malo, pa democracy, ona o loo tūla i mai ai i nā foi pālemeni,
le tūlanga lea ua iai tātou. O le pūlenga a vaenga to i titi, o se whainga, e whaawa wai se paia enga, ma whaatino ai ngā luenga, tau pūlenga, whaan mālo. Lau whionga le whonga whitalai, o le neimta o kua ave fo e le sui o le pāma le te apipi le tūla whono, ma ua tolo po mai, e le whamasinonga, se ia mai atu se fina ngalo le pārmene i le lafo le o tango fia nei. Ua iai se mau e whapea, ua vevesi, ma wha le tonu, ma ua le longa i mawhauwhaunga tangata, o le atonu le tūlanga o lo whafue ai le maro. Te o tusa fo i ma le tūla whanu, ai pe whape whea, ona whaauau le whainga malo le nei, a ua vai ina, le vaenga whau ku whai o le fast, lea e tū wai le malo. Lau e whionga le whanguwhitarai, o le tali, ua whaauau le malo, i lunga o le malo si anga o le tūla whono, ona ua le iai, se fulisia, i le vaenga o le HRPP, o le vaenga o le fast, lea e tai e le sui o nganga i Fofogamua numero toro. I to tonu o le pārmene le nei. O le tele o tala, ma whaasaralaunga e whaasanga mai i le mālo, e le sui o le pāpo le tai o le itua ngai. Ma whaatula i mai ai le lafo, o le whaatuatua ina, i le malo, o te manatu, o se tanga, o le tātu tua vai, i le malie, i le mea ua tupu mai i le pārmene. O le pūlea lea, o le malo, e se vaenga toi titi, e whaavai lunga o tūla whunu. O le mea ua tupu, o le mea ua iai, o le ata whaamaaroni le nā, o le pārmene o Samoa, ma pūlenga whaamalo ua tātou iai. O lo whaangasoro lava ngā ruenga whaamalo, e au nei ma le kāpeneta. Lau e whionga i le whonga whatalai, i lau whoresanga i tātou whonutanga taruai nei, na o whaadia manino ai, wa o nofo saunu, patasi malak kāpeneta, e talia, se fina ngalo o le mauta le nei, i le mata upu o le whaatuatua ina o le malo, i le whati nonga ua fofola mai e le tūla whanu. O lona winga, a whaamaunia le lafo, o le a o whautua ina, lea o le malo, mo sana pora inga e whata ape ai le pārmene, mo le whaia o se palo te tele, general election. A te ena le lafo, o le a whaau au pea, le whainga malo nei. Tau whionga i le whonga whitalai, ia tātou whangasolo ia i le lafo. A ua tātou le maua se tūlanga o le whatuatua ina ona o mata upu o forusia i le maua o se numera forusia. Ia o le tatalo e tātou te maua se mautinoa i le laasanga o le a o atuloa iai le pārmene le nei. Malau whāloa le lava. Alo, sao noa i lau whionga tu matai pārmea, le ua forsia i tūma, ia mese o mta upu tā ua, sātu ina mai, e lango le lafo a le sui o le pā, me lea maa lo whaptai mo sao noanga. Ia o leo mai a sao noanga le lafo, o whawhonga manino ho tātu mauta whapea tātu inga le tunu.
Pato am fai on mosali fai unga mo nem ta opu. Il pasia lea e le fono au fe tu la fono le lafo. E pe fatu mai ma ufa nga solo lona tang fia ina le tau nei. Me leo la fatino sili ala palota to wala au. Sa ili e pasia ina le lafo. Ma le mo Lau fionga le fong ftalai. Te ia tu le mai le. Ai le i. Su nganga mo mo tol. Tātou sabali le whai unga whai o le tau pure nei. O manatu e te tau lava o na manino le mauna o tau mwhai e watu. Tāle sanga, tai le tua ngai. Tolo lau tau mtau. Se ia mai a tātou mtau pule whai le so. Na tātou toi liu le tō wha lewa avel ma tō wha utautanga i le mato te ta. A whai e lea. Ea o na mato wha tuina fo i leo le lafo wha pene. Whai e ilani mea le mato te atu ngalua i fo i mato. O le tatalo lea. O le anganga ia whai ni ai mo Samoa i mta upuia. Le wha tani le so. O le anganga wha lalo. Au fionga te tai o le malo leo mato whai atu. Watu leva noa nei a nei umman fono nei ale ai. Ke au la matu fatu ina lo fo i le lafo de le fatu to ina. Ai le mai al fontanga nei ma nga fa lola. Tu le mai no fionga le surpa. Te tai le tuanga. Lo fionga le pongoftalai. Ele si la sanga e to e aga ia e le ba fa faina nei. Le volna na lai o le manatu tino le so i le lafo. Mai le mawhai o na se ese le vaenga nei. I le whatinonga o le lafo o tuatu. O na pule ai lea o la tauia. O whea le mea anga i ai la taulanga lako. Ia, o le matu tali atu na malenga wharua. Ia, le o manino, la o fionga le sui, mai mangono matolu, le o manino, ia o lo manatua le sui le pae whaawau pea le latu lafo. Ile aso nei ma ole la fa solo le. Ia tu le mai su. Tasi alea. Ina ia manino ma mala malama fa fonga mai le tunu. Ele o se fa ata fo le mele ta un faiatu. O le nganga ina ia fa uma nga luenga le uta tia le lau lau fono. O le mena ma to te tu le aso nei. Ele mai aso e fa uma le fono nei ia mai ana pasi meia. On fai lo tu langa le mato fa dia malenga fa lo. Ia, o le fa tai, le la fa solo tatu la fornita ao. O le meda la fatino le sili e ala palo to au. Sa ili ai pasi ino la forma le mo mia se lo va todo su fono o parmene. O la sa ili lava langa no se va en tele su fono tu samla fa inga lo su fitu su fono parmene. O te fautuina le farutusa fono afa tu la fono ia tale longo mo minute lua ma vala au sus fono uma ina ia fio mai tono le mauta. Radio Samoa Tasili mai batolu Amo Radio Samoa Tasili mai batolu Amo In this update, the government says its crime crackdown is working, citing data showing violent crime dropped 2% last year. Here's senior political reporter Sophie Trigger. The government's provided stats showing total victimisations down 2% and ram raids down 58%. Police foot patrols also rose 40% last year, which Police Minister Mark Mitchell says has helped bring down aggravated robbery. But a 12% rise in theft at retail premises was also noted, and Mitchell says it shows there's work to do, but he's pleased to see the violent element plateau. Early detection has likely helped breast cancer mortality rates. A study of 185 countries reveals Kiwi deaths from the disease are reducing by 2.1% each year. However, diagnoses have risen to 1 in every 1,000 females.
Auckland University Senior Research Fellow Dr. Annette Lasham says when it's found fast, women can get the treatment they need when they need it. 95 to 99% survival rates for 5 to 10 years after breast cancer diagnosis if breast cancer is detected early. Police are investigating a toddler's death on a driveway in Whangare's Te Kamo on Sunday afternoon. The 3-year-old was injured by a vehicle at the Church Road property and pronounced dead at the scene. US President Donald Trump and French President Emmanuel Macron say they've made progress in talks on the Ukraine war. They're meeting at the White House, and despite some agreement, there are obvious differences. As the pair addressed reporters in the Oval Office, Macron touched Trump's wrist and cut him off to correct his description of how the EU's funded Ukraine. Just so you understand, Europe is loaning the money to Ukraine. They get their money back. No, in fact, to be frank, we paid. Macron clarified the EU hasn't been repaid money put into the war like the US. That's news. In sport, a hat-trick given and a hat-trick taken away for a couple of Auckland FC teammates. A-League officials have confirmed the side's second goal in the 6-1 thrashing of the Wellington Phoenix has now been credited to Logan Rogerson rather than Neida Moreno after the ball took a deflection off the All-Whites' hip. It means Rogerson now has 3 goals from the match and Moreno 2 rather than the other way around. An admission from White Ferns coach Ben Sawyer about the big adjustments that come with letting Amelia Kerr miss the upcoming Sri Lankan tour of New Zealand. The star Kiwi all-rounder will stay on for the remainder of India's Women's Premier League. Sawyer says it means they will likely have to take in an extra bowler to their matchday squads. That is sport. I'm Raylene Ramsey. Amo. Ia ole tatu palota wal au a wala au tatu we lang no ina ma te ena lafo ia tutula mai tu no fa ole silmo mua we lang no ina le lafo tutula mai avala watu swafa suis fono pelo tusi no po chulepa fachelofa o elua sa ilele malele ngoi la mena man malaulu swafa la mena ono po la wofo fono toe no fisili pia la wofo ono po lo au sola male malo kenetisio ono po fai malo toa ki kastawas akau le ala le pule rimoni ayafi le na tai Victor Fafoi tamabua e shita vai fou te vanga ena ala ia sa mo fa wo malanga tutong ya i se pulona monano Sulemanaya feta ya i tau ili tui vasa Whaangase ali I sapoa whiangai.
Ali male manu moti mo moe mausu alofa tu au. Le ana Ronnie Bosini. Ai ono tile ngafa. Fua ava sului malo amatama. Lupe matasila ngalu malimana tolongata tongia tile leia. Oi la tau e le lango ina lafo se te tulai mai. Ono po fia me Naomi Mataafa. Ono po tuala te vanga Iosefo Bonifacio. Ono po lautimu ia uelese vai. Ono po olo fiti a foa vai. Ono po le tinu Wayne Soyalo. Ono po valasi lua pitu fanua to manga tafito selsele. Ono po fawalo Harry Jeffrey Schuster. Ono po langa aia te tu au tufunga. Ono po niu ava eti la malolo. Ono po matamua se manu vasati sili pulfana. Ono po se ula Ioane. Ono po mau si osi pui mai. Ono po tōtu sulu setrik pose sa alesa siusta. Ono po lau mutia manu wrinkle and persel. Ono po whaleo mawaenga titi mai atafua. Aua pa au mulipola au le tafua mulipola. Tea toala beato. Tangalo tele pasi polo. Sewa muli fasi toma. Foisala lilo tuku Ioane. Fuyono tenina Crichton. Angaseata vale lio tanuvasa peto. Mangele se kati fiaui. Mayaba fui mono tito asafo. Fesolai a pulu tusi upu tuinga mala. Ono po lauli le wotea po la te wafosi. Ono po tuu ansi ileota. Fepulea i fasavalu fai mata sua. Ono po mulipola ana rosa ale morio. Ono po te lupe maui au tele po mulinuku onesemo. Ono po leota laki la mustele. Manu lele ua paleta sala ti tovale. Masina lupe, makesi masina lupe. Ma ale vena ale.
Ia o fai ngon ne tatu palota te wala au. O la to lang long ina lafo to su lima. O la to le lang long ina le lafo to su fa. To tasi ele I palota. O te fasi silatu ua le pasia nei le lafo e pe fatu lai mai tono o le fono ao fai tu la fono. Ma fai unga fo na nem tau. Ia, ua taluai, ua pasia tatu I malolongo le tae au melea, wa tati ese ngaruenga le fono ao mo le malolongo. Tatu e te liu mai whau au tatu ngaruenga. Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I maangele, whaapea manrua, mo le vaenga o so ngase pe amana o mia, e whaatino e fo I matupui pui o le whana witi, o tupui pui le COVID sfuluiva, mo I lātou e sfuluan tausanga malunga atu, whaapea matupui pui o le flu, wala au telefoni, 255 iwa valu, mo so wanoe whaatino ai nei au nanga, o fisa whama I maangele I taftafane o le McDonald, a manrewa I taftafane o le whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. O le fitu au lele ma le fitu ta iala o ngā amata e mawalunga lana au nanga tau Early Childhood Education po a o ngā amata Samoa ma le Pasifika I maangele. E iai whaia o ngā le stala ma whaia o ngā lango wa lava tā pena mo le awa o ina o le whanau. E uti avanoa lo o tutoe, awa lai te whaatuai. Ai lesi tala nei loa lo walo. Wala au mai I le olua tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. Olua tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. E whaatulanga ai se taimi e te asi mai ai. Jana whanawha tia roa, ua te talaina neile o unanga e veni, mo whaatangwa I au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, I le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fulau iloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Talofa Samoa, wa ule nei o kasu fitialu, a wale sui alingila ula ule kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. Maunu ue Samoa e wae la lele I le vasa. La lele, oe inu o le vasa. Samoa e wa e la lele le vasa. La lele o e inu o le vasa. Sonte mita I lo lele. So se mea o e o le penina. Ai a fa a peta Samoa, Samoa,
toliko Ole tofia le teine Samoa ya mala mala male taina ole sua Le palua va male sulla tonga ya mana tua Utukula ngatala voine ya so Kase mana ufa ali alimalu Eti le faa Samoa wana ole nanu Faa mole mole show te filo malu Ole tu file teine Samoa ya mala mala male taina ole sua Le palua va male sulla tonga ya mana tua Ya mana tua Otu pula ngatala voine ya so Kase mana ufa ali manu Eti le faa Samoa wana ole nanu Faa mole mole so te filo malu Now ia e mawale poto sili Sili Awane ia oa ona olo Lua ia sili loto Vivianga Maria, Wino, le divine on Aoauli, o le ufiufinga la vola mat. Lus fulu malavalo miru tu te ni le July tolu fa talafan tu ilo le ma tua malafana wa onga. O le dawa tu wa onga o le ringa Aoauli talo to make tia me to wa magia le onga i le yaso. Ya vivu te le yanu ile onga. Ai sia le be le anu ile onga. We ma I we nga senga si. Ya le ai onisine o tanto fa alinga le fi awida. Ya ona fa wa want wailia. O le polokalame ofisili mata mantole no fanto na fina o la songa fua so tofi malesri pita o le wi swinga o lo no winga o le a wa wat a songa fua e tau ile a so for radio lango lo balo siel for kiki o le finas delight se mo ye kiki wa so fa now fa I ponga ma so se fa moi ya ma o le a fi fo machine swinga o le lua company lango ina tanto polokalame il leva ya so le fo i yes o lo no wi e lua se i o le a fa o le se i o le a fa le solo ya ma se i fa le free man ya le dato fa mali le ya o to le fa na ya mi se fo ile credit a matu o le fa alu lunga o le de vala o mai da a fa ne vala o mo le fa le telefoni fa le ya rongo winga de ama se me ke pole fo lele o nisi ne o fa silsilanga le wa to mai le official radio Samoa le rivango la won wala vale no fosil fia fo lo o to pa ia ya ma lo o to malu o le tanto faaling mo o le fa bitone le casa beats and appliances o lo o fa nga solo o lo yele se chino for fabric ma de for singles e lua e le na o le ivan tala le via so ivan tala le via so e te mo ia tato se chino for na mai le to mala danga le casa beats and appliances Olo ia le moenga queen size mai le fitu tala il verso mo la moenga queen size. Ole iPhone 13 se fulu tolu tala ile vai ja so fu ia. iPhone 13 se fulu lima tala il verso se fulu lima tala il verso e ma la iPhone 13. Malafam to alone a foul in verso mal casa beats and appliances. Ole download yele smart TV lima inisi lona la tele le na ole se fulu lima tala. Fulu lima tala e te mawaile TV smart TV lima inisi lona la tele. A few on ida ile 5 feet to find Great South Road I Otahuhu. Well, it's 12 feet to Weaver Great North Road I Henderson. Telephone yele over se lau lua lima favalu. Over se lau lua lima favalu. O omile lua mo Otahuhu pole tasi mo Henderson. Failo yele fa fonga le radio Samoa le fa salonga. Moa tuai sa me alofa maile casa beds and appliances. Male tanto faalinga mo le muli a wale ngalo sa lo minga ole tusi ole so nga fantasi male lo minga ole vau fili e mo wai fa lo pengo sa mo isi sifu tutuila mamadua onisi utala tu o Samoa o alanga upu ole matafa yo le matai le fingo fa le lave pe yo fa I piponga maliu ole o singa o ainga ve sila fa inga o Paolo o si fa lo alo fa la ngingo e kalesia ya male tele ole ngana o fa lo longa e fitu se fulu tala le tau wa na o le official of radio Samoa le tolu pa tolu ono Hobel Avenue Manukau e maua tuai sau lo minga
Morisi whaamtalanga, wala wane le lua o na lua tasi lima i watolu. Lua o na lua tasi lima i watolu. Pe tanga iane i lunga o le penga te whai langi o le shopradio.samoa.co.nz shopradio.samoa.co.nz e mawhai ia ona whai mai ai ia sau okai le reifo ia Aoauli o lea so lua. O nisi nao wha silsilanga leo tonu mai le official radio Samoa. Wala wale longa pui ili o lo taupa ia ma lo o tau mama. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Amo. O le walua minutu te ai la fola tolu mai ala whaafiafianga le ding mai a DJ Noise, DJ Dave ma tōwhanga meke o na tala leo le leina sili matani. O ala mawhana wa Samoa le ding a so lua. Malo atu ma tua ma le whana una wanga iantu lunga on la telemo aima. hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
tu fa tala fa tu ile de vango la uli ala mo fa na wala tu ula tu wa onga tala fa ta mai tio mai auto ya mai la onga le ya so we alu ila onga ya po le dansa e mai o la no mai ma wo ile fulu ya po le la va po le tuina mo ya na po ya pe wa ma sai fu lo o fu onga o le fu to a man tala kwanta mo le ya tu sangala tu so yo fo ya o ko wori so le ya le sui ingala iti o polo kalame o tole fana ya le wa se e mai ya tanto fisili batali le so ya o le sama se ya so nga fua se tofi ma so for railing tasi o le dangu talantu le mo tole fana o le divangola o li tolo fitu tasi lima i to telo ere mo mai se sil tani o tanto sil na fil faingo fil sil lena avantu wana na fil tanto polo kalame o le fisilia whapea. O aile aua tamaitai, lena manu malo, ili teito o fitu, lena whaiei o i Vancouver, aua tamaitai. Ewe, o aile aua tamaitai, lena manu malo, ili teito o fitu, lena whaiei i Vancouver, i Canada. Ili whai ungala vei aso, lea whato a mawai atu. Ewe, o aile au, ianga, ngā saule news, ngā whangarua kua ngafi, le whangarua kua ngarela, le inga wa kwangi o aile a tamaita ile na champini le tamu sanga taito fitu I o even kuwai kana tale na fai le fai ngola yaso na uma talantu lenga mo tole fa na le digango la wuli lo wa no to o ilo ngo tono se fai ele so lulu ya po le so antaya le se mo le diga yaso le se le so for right we can come take it all away break your heart by the lights of day drown your love in a distant place so lonely. Headed for the rocks. See the time knobs and over the clocks. There's a light shadows on the rocks that saves me. It saves me. That's why I wander and follow la vida son on the night when it takes me just where I want. That's all I want. La vida son. Close your eyes. Every night wears a new disguise, and I live when a new surprise surrenders. Yeah, feel it all with a willing heart. Every stop there's a place to start. If you know how to play the part with feeling, I play with feeling. Yeah. Why don't you wander and follow la vida son? Sufomani na le VPC wa fango na le ART ya po le art ya ba mano DJ Noise le divango la holy le pese la vie dans so o le wuto is full vanu la fa bidu ton tala link to life fan por la mel fan da le dia holy ang yan to le fiafio le so lua tolu fitu tasi lima yu tolu den talantu ya mo anu fan da Samoa le wuto wa onga fan tala fan to ila ole ya Isaac tala Isaac talofa wa mo yui
Well, my first time. So le ia na ia anu le onga le so li Isaac. Ia o hala tu misa foi le. Science. Yeah. English and math. Science, English, and maths. Which one is your favorite subject? Maths. Maths. You like numbers. Yours. 11 times 11 is? 121. 121. Very good. Very good. Good to have you on the program today, Isaac. Talofa kalebo. Talofa. O amayu. Ang whawhetai. Yeah. Saya lula o ngā kalebo. Yoi. Yeah. O hala ko misa fila o ngā kalebo. Math and handwriting and just read the books. And read some books. Handwriting. What were you writing at school? Spelling with the ABCs. Sorry? What was that? Spelling with the ABCs. Spelling with the ABCs. Uh-huh. All right. So, how many words did you guys spell today? Or was it just the ABC? Just the ABC. ABC. Very good. All right. Let's see if you guys know the answer to this question. Isaac. Isaac, who won the women's title for the HSBC Sevens last weekend? Which country or which team won the women's title or the cup in Vancouver, Canada? New Zealand. Did you watch the game? No. And how did you find the answer? Because New Zealand's first. New Zealand's number one on the table. Yes. Very good. Very good to have you today, Isaac. Any homework for today? No. Oh, so what are you going to be doing for the rest of this afternoon? Sleep. Sleep. You deserve it, Ali, Isaac. Yes. Ja. Ja, maar wie denk je via Kalipo? Ja. O Ailena, Manmalo, Ailena, Champigny, o Vancouver? New Zealand. Oi, New Zealand. É mooi. Ele é visueel out. Nee. E te mana tua o Ailena ta alo New Zealand. Fik. Oh, san ya. Ja, lele. E inga mea onga fai ngeli Kalipo. Any homework? Ja, o mea onga naifa. Fai kusi. O le kusi, po le fai tautusi. O lea, fai tautusi. Pare fai kau kusi. Fai kau le kusi. Ia, matatalo ia so uma, Ia, fau, tele le wala o mai ka le po. Alo, fa antu maruia le fiafie? Ia, lele. Ia, tamait. Ona o le wei le suinga i tātou polo kalam. O lea la. O le a whai ele tātou se i tai au. O le se i lan tai au. I te manu maloa i se miti afu. Ua saunia le Uncle Sprints. A e fia maua le tautua. Mala uranga le Uncle Sprints. Nei lunga le Facebook. UNKOZ PRINTZ. Ja, o le whailong mō nai whai le soa tai au. Las whareile. Ja, o le antu maui pe na le se i. Mole Fina's Delight. Se maui eke ke o aso wha nau whai pui ponga o so se wha moe a ngai whuilunga le Facebook ta i lalo le PHINAS Delights. P be telo HINAS Delights. Mga ira ngako. Ia nga wakele fua auko. Ia ai slow akwa mako. Lelei vau tanya ka le poma Isaac Lena vala mai le divang la Aoauli joy for mai. Ba mai le think a minute. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. When she was born in 1874 in the European nation of Hungary, Kinsum definitely did not look like a champion racehorse. She so lacked the strong features of a winner that her owner immediately sold her. Kinsum was the new owner's least valuable horse,
so he put her in the smallest, darkest stall at the end of the stable. A few nights later, a small gang of gypsies stole Kinsum, but the thieves were caught and the horse returned to her owner, who asked the gypsy leader why, of all the 59 beautiful horses, they had chosen to steal Kinsum. The gypsy chief answered, "Horses, like people, do not have to be handsome to be great." Interestingly, Kinsum's name means my fortune, yet her size and features were not right for a racehorse, especially her skinny, weak hind legs. But in June of 1876, as a 2-year-old, she ran her first race and won. No one was more surprised than her owner. 2 weeks later, she raced and won again. Strangely, Kinsum started every race in last place. In those days, they didn't have gates, and she always stood lazily behind the starting line and did not begin running until after the other horses had. Then she would take off, catch them, and soon pass them all to win. Finally, Kinsum was entered to run against the winner of the German Derby, Europe's biggest horse race. 10,000 people watched in wonder as this ugly, skinny mare beat bigger, stronger stallions. There had never been a champion like this before, nor since. Kinsum won every race she ran as a 2-year-old, and then as a 3-year-old. In fact, to our knowledge, no racehorse in history has ever equaled Kinsum's lifetime record. In 54 major races, she won every single race. This unwanted skinny mare became the queen of the sport of kings. One of the ugliest horses ever born became the greatest horse that ever lived. Maybe you've felt rejected or looked down on, but the one who created you loves you just the way you are and doesn't want you to look like or be like anyone else, since he designed you with your own special personality and abilities. And right now, if you ask him to take charge of your heart, Jesus will help you fully become that one-of-a-kind man or woman he made you to be. Just think a minute. If you'd like a free... Yesu
Su formali na le tulia AJ Nazarene. Le fo I vango le Aoauli. Ilo tue valumilu ton talo le tula e fa. Ja, ua tolonga tuai le polgalamida ofisili matali mole fa na le fo I vango le Aouli. O le asolua le neia solus fuluma le lima. Le lima sina o Februari fa te tele. I fa na uiana mo mai le avano o le ngalo. O le wava yeso antoa I pe utoi fo I lama tanto. I le tūlanga e pe o na masini ai. Fesili batani me lea songa fua tau lea sfreile, lua tātou sponsors o le Uncle's Prince, ia male fina sti laito le soa tai au fai e le sei, tu manu malo ai se miti a funa mai le Uncle's Prince, ia au le winter, ia ua ufu mawhanga whanga kako upo le hudi, maa ia la ngako. Le lei, va ia mea ngai fai ali tamaiti, ia vavina e moe nā nei, au le ngalo na ulotu moe, o le lotu ai, ia ma lotu ala tai au, wha mtei mātua, manuia le fiafi soifua. Wa mawhai o na awina atu le polokalame a le Aoauli ma Fofogamua. O na o le lango malosi a le Galaxy Childcare. Vili mai loa le o lua tasi o valutolu, lua fitu, lua iwa fitu. E risitala aila walo. O se mani atu le vāna wanti le Radio Samoa le rivaingo le fiafi a fitu minuto lo toi. O na talo le tula e fa. Te tele mo le tātou mafutanga mai le Aoauli ana le la le tula e sfulba le lua. Se ole mai fo le rivainga o le fiafi, la se ngana o le tauta pali I le tātou mafutanga I e poto ale tautai, e le taimia sasi e lana va ai, te antu le tua lo o tau soifua malo o ne yola I le aso a tai au, tau e fitapa I mafusila fai foi, I au manu ai le o au o mala. Polo kalama la nganga I fo faiva le fionga I a pestali a tau savea, ia pe mai a tala mai au se tahlia I le tau le fai le fiafi nei. Madu tele ina la singa o toe, ma tua to fuana au. Ia a wore inga I fa inga ka ko fuana au. Pe ingu ka idima, pe ingu ka yongo. E va ve inga fa le kongo lau sila. Ma lau kaukala, ma lau savali. Alo vatu, soifu. Tolo imba tu. Male penisula mai bolino. Tai tu pito ia pia si o utaula manaya e fe pula fi mai le sau o ata uma o fetu o le lani e sulungia ia umasia uhani a o basa le pasina se Yesu solo ia Samoa no atulu se ifai mafia fianga ie mama atene matama olo sisi vai ma pepese matata la tulele a